ایوار باش تماشاوانین چارپل مدیا هون بخیر هاتن برنامه پانوراما هفته في هفته جي ببرنامه كانو بورنا از برنامه بدو هفكارين خو بريبا ببن هفكاري من يكجي بريز حنفي توران كو يكجي ريبا بري چارپل مديايا او بخواجي برنامه چكره و برنامه چكره في برنامه جي يدويم جي بريز يشار عبدالسلام اغلو ماموسته و پروفسور جدسبكا چارپل مديا ده چالاكي و دو برنامه ريبا دبه خير هاتنا ودكم بريز حنفي توران خيري لذيذ سپاس سپاس بخير هاتن بله تماشاوانین هجا که ام تماشا بکن به سرنویسه به هفتیه چنه بله تماشاوانین هجا مجرى ما يكم حزار مخابن ما دلسوزك كردستاني ونداكر دروج بري سيه نيساني خبرك رشهات كيك فياز اكمن جيگيري سروكي بارتي آزادية كردستاني جبر فيروسا يا كمباخ كوچا داوي كر بگوتنا همو دوست و هوال و رهوالین وی ما فیاض خواه ونداکر که فیاضک من جی 5 سالی زیده تره به فداکاری به باوری به هیجان به اوینک جدل به دوزا آزادیا کردستانی وک فردکی وک کادرویکی وک ریوبرکی دنافته کوشیمه ده بیوستان خبات تکر سروک گشتی پارتی آزادی کردستان برز مصطفی ازچلیک د نامه پارتی ده گوتیه لسر وفاتا کک فیاض وها گوتیه ما حوالك خوي دلسوز برايك خوي هجا ما كدكارك فداكارك دوزا آزادية كردستاني ما حوالك خوي نمونيا جمروفاتية وانداكر بلي قلي كردستاني لاوك خوي هجا بقيمة دلسوز ودلباك ومجي فرتيك جدلي خواه وانداكر قوتن تيرناك ام ايشو خما خواه تعريف بكن ام آلا كردستاني و آلا آزادية كردستاني كو كك فياس
تجاری لعرضي نخست أمي هر لبابدن وأمي هر درياوية بالشرف برومات وبيروز ده بمشن بله تماشاوانên hêja ev rêzikên bi rêz Mustafa Özçelik dengê hestên hemû dost û heval û malbata Kekfeyaz Ekmen e. Beriya ku ez ji hevalên me pirsan bikim ez dixwazim em li vîdeyokê ku bi rêz mamoste Mustafa Aydoğan hestên xwe par vekiriye em dixwazim em li wê vîdeyoyê bi hevdûrê guhdar bikin li ser bi rêz Feyaz Ekmen. Îroj dîsan zimanê me nema geriya. Îroj dîsan giyanek ji dilê me fûriya û felek serê me hemûyan geriya. Îroj dîsan agir bi kezeba me ye perîtî ket û dilê me ser darbestekê ber bi axa sar ve meşiya. Îroj mirina Malik Şewitî fêrîsekî me yê dinê dilsoz û dilpak, celaliyekî me yê dinê henûn û rûgeş dirêj kir ser dudaran û li minê ew jî kir mêvanê mişk û maran. Îroj dîsan dengbêjan dengê xwe ji bo xweşmêrekî me kirin gorî û me pêre bi hevdûre got ha ho Feyazê me kanî. Îroj dîsan dinya mij û moran e, heval û hogirên me ji her aliyî veqûriyan e, oldora mehtaba reşkirêdayî civiyan e. Derdê me derdekî giranî bêderman e. Îskên me heysirên me yên ji dilên sotî ser hinarikên rûyê me de digindirîne. Em wekî zêmarbêjan diqêrin, dengê xwe di esmanan re derdixînin û hemû bi hevdûre dibêjin lêlê mehtabê em çavê xwe çi qes digerînin, Feyazê xwe di nava civata xwe de nabînin. Ciwanika dilbikul dibêje lolo, hevalno, dostno, birano, xwedîno. Rostînê giyanê Feyazê me bi xwe re helanî û wê li min pebûkê agir bi kulîna me xist, stûna mala me bi ser me de anî û egîdê me yê gula civatan ser dudaran danî. Hingê rivînê agirê bi kezeba me ketî di felekan re derket û em hemû bi hevdûre xêriyan û me got ha ho Feyazê me mir. Bila axa sar bi tenê bipesine bê çi beran ji xwe re bir. بله بریا چارپل مدیا الولات چارپل تیوی هبو و ککفیاز اکمن یک جا آواکاری وی بو از لسر ناوی ریوبریا چارپل مدیا سپاسیا ککفیاز کم سرساغی جمال باتا وی جدوستو هوالین وی و جمال باتا پاکی را دخوازم کک یشار تو ککفیاز کنگی و ناستکه ددکارج مهنکی بحثایی بکم یا راستی از تاریخی که اوسا بربچان نکارم بجم لی هری هندک جه هفتو هفته یا جه هفتو هشته یا از کیفیاز ناسکم از زنم کو او لدیار بکری یک جه پیشنگین کادرو یه شورشگران یه کرپروران یکو دیاربکر جه داگرکریا فاشیستین ترک برواندان رولا ککفیاز وکا یا ودا تایدن وکا گلک حوالیندن یا و چاقی ام دزانین کو رولن پر گرینک هبون ککفیاز یک جوان بو از جیبینن دادای جی میتینگن ما جی کاروبارین ما دسالین داوی هفته دا بگمان دهان سدان جارا ام هاتنه باهف محدودیتیه یکی پر بدیسیپلین بو پر با ارگانیزه بو پر پیوندین خوی سوسیال دا پر حساس بو وجه ناسکریه حیا داویه جو سما یعنی او دوی تایبت مندیا خدا کرپربره که پر جدی بو پر او بو مخابن دما کو پر پرستیارن تمثیلجین او نفشا سالین هفته پشت کو وفات دکن پشت کو کوچا داوی دکن ام قیمت نرخوان باشتر دکن ام دبینن کو یعنی او جیه کو جوان تی والا کرن اوسا زوبزو راحت براحت نای او کرن کادرو یکی کرپرور کادرو یکی سیاسی
دناو 30-40 سالان ancak به بیاوی کار کامل به کار بگه اوکی همیدارم نفش نو وان کادرین کو هید کارن جوان استفاده بکن هید کارن جهشمندی و ازمون و تجربه وان کارن استفاده بکن قیمت و کسی ماین يعني براسي تبيك او من او كابي دي شوبان بهوالان رات تكليد ابو موده ده روجين دابي ازاني بوم كرب شوي برغرانه ما خو حاضر جي ذكر يعني حياتي كي لدماكم من بهيس كو بفكر يعني انا هاجي برنامج هي اوكي كيف نقلت هي زويه يعني براسي قالك تشتغل مرات كهرباء سر اوكي سر نفس بي يعني يعني دما صار حتى دا بشكو ديار بكر بو بايتخت كرديتيه كسن وك فياض كسن وك بدا تايدن وقال لك هوالين دن وكا دستلات ديار بكري بون يا سياسي بون يعني قريب ما يوان او كيوان وكا يكي رئيس البلديه وكا اداره واني دستلات تبيبيا بگومان پشت دربياتي چونچه بو فياض يك جوان انسانا كو فداكاريك مزنكر بگريا دشرتن پر درفتا آبابونا پارتیه که دا جی گرد و وکا میلیتان که 18 ساله 20 ساله خبات کرد او خبات او 4-5 ساله داویه ناو پاکه دا ابیا پر تشت مروت کاره جلوه ازمونی جلوه تجربه جلوه که سروی بپیوه لی از بجم بلا سری مسابه سری مالبات اکمانا سابه سری مالبات پاکه سابه و یعنی توکر سابه از هیدارم امی سر فیاس هی بپیون دینا مثلا کردواری دا هشمندیا کردایتی دا فکرین بی پر زیال بون پر او که خودم جدی بون از باورم او ما روزی که او آخفتنه که وی بیشتر بونه که همیونه که چارپن من یا پانوراما دا او تی بیرامن یعنی نرینین وی دیتنین وی پر دیاره یعنی پر زلاله یعنی همیدارم روزی که او برنامه داره که دوباره دینن سر اوکی و ملت که جاره که دن بلا بزانی و فیاس چه قیمت بود جو کردستانیان. بله بله یک حنفی تو زانم بری نزانم ل 6-7 سال داویت زانم کو و پر نزیک لگل هف خبات کریه تو دکاره هنکی بحثا که فیاض یک مجمره بکه. براستی از ویگا ویجی هیجی از چوا از باور بکم که فیاض چویه سر دلوانیا خود از دکم ناکم نجیه من قبول ناکه جبر چه قبول ناکه جبر کو دنابا ما پاکیان دا کسین کو هری زیده خوش کورونای دپاراز کک فیاض بله جبر کو کک فیاض و سروک گشتی پاکه رزدار مصطفی چلیک هر دو جی بوان را او نخوشینا آلرژیک استم بوان را هبو ما وک کادروین پاکی ما جه هر دو حوالین خراجی ما گو حیران اون خوب پارزن اون هرن چیز دسته ما به امی وان وظیفه کو هون بجیتینن امی بکن حیا کوش دسته ما کک فیاض فتلی آلمانیا و مخابن لآلمانیا و کامباخا کرونا درجه برندا و وی قفالت کک فیاض من سال بریا حشتی وک ناف بلکی وک شخص مویناز دکر
لێ بنێزیکاتی پێرا خەباتێک من چێ نەبوو ئەس فارقی نەبووم لە گوندێکی من مامۆستا لێ پشتی 2014 ku kek feyaz fetilî welat bi tenê çima fetilî der ji zarokê xwe ji hevala xwe ji jina xwe berda û hat ji bo doza welatê xwe fetilî neko dev ji wan berda em yanlış ji hev fehm nekin ji wan pir hez dikir ji welatê xwe hê pirtir ji zarokê xwe ji hevjîna xwe hez dikir lê belê ew evîna welatê wî kişand ew xewn û xeyalê wî kişand welatê wî hat welatê xwe ji bo ku welatê wî azad bibe dewlet bibe dewletek serbixwe ew jî di nav dewletên cîhanê da ciyê xwe bigire feyaz nikarbû di mala xwe da bisekine fetilî hat qada tekoşînê qada welat hat li virê Feyaz insanekî çawa bû ez dikarim bêjim Feyaz insanekî pir dilê wî zîz bû heqîqeten dilê wî zîz bû Feyaz tîmsala fedakariyê bû pir fedakar bû min behs kir her kes nikare dev ji mala xwe berde û ji bo bi tenê ji bo tekoşîna welatê xwe dev ji mala xwe berde ewî dikar bû be di wî warî da bi rastî mînakekê gelek girî dîsa însanekî ketkar bû Feyaz wezîfa ku bidanaye di nav partiyê da ji bo ku wê wezîfeya xwe bi cî bîne bi dil û can dixebitî û Feyaz însanekî pir ji însana ra rêz digir bi nezaket bû ji zarokan ra wek zaroka bi hevalên jin ra carna me yarî pê dikir ya me tu welat ew dikî yanî tu jî eynî bîna wan bi wan ra xeber bidî yanî bi her kesî ra dibû wek wî ji ber wî me wek Partiya Azadiya Kurdistanê jî û milletê Kurd jî me hêjayiyekê xwe gelek girîng me wenda kir bi rastî ez dixwazim bang li Mehtab Xanê û zarokê wê jî Mehtab Xan û her sê zarokên wî Mehtab Xanê zilamê xwe wenda kir hevalê xwe wenda kir zarokên wî bavê xwe henda kirin me jî hevalekê xwe henda kir me jî birakê xwe henda kir em baş bizanibin ew xema we xema me ye jî viyanê baş bizanibin û ez ji virê ez bawerim ku Feyaz li me godarî dike li wî alî guhê wî li me ye ez bang li Feyaz jî dikim ez divêm hevalo de ew ala Kurdistanê ku te pir jê hez dikir hettanî ku em wê alê wek fermî li ser şaredariya Amedê li ser Sûrê Amedê em li ba nekin em ji bo wê tekoşînê en hindik em îdia nakin ku em ê bikin lê ji bo ku em bikin çi ji destê me bê em ê bikin te li wî firêqet ve ew mêvanên te ku hatine pêşwaziya te dikin silav û hirmetê me ji wan re bêje ji Şêx Seîdê Kar re bêje ji Qazî Mihemed re bêje ji Mela Mustefayê Berzanî re bêje ji hemû şehîdên Kurdistanê re bêje em şopa wan a dimeşînin em ê her şopa wan bimeşînin ta ku welatê me xelas bike ez cardin ji malbatê ra ji hemû hevalên xwe Partiya Azadiya Kurdistanê ra ji hemû kurdperwerên Kurdistanê ra ez dibêm bira serê we sax ve
خودێ وی بەڕەحم و کەرەمە خوشا. بله از کەک حەنەفی تەگوت کو کەک فەیازێکمەن مرۆڤێک نەفس بچووک بوو بڕاستی bi zarokar bi zarok bi ciwanar ciwan bi ixtiyar ixtiyar bi mezinar mezin di her rengê civakê de xuya dikir. Ez anekdotek xwe bêjim heştê adarê kek feyaz mesaja ji bo peyamek ji mirçand ji bo heştê adarê roja jinên navnetewî dixwazim parve bikim. Dibêje Roza Xan di roja jinan ya navnetewî de ji we re serkeftin, bextewarî, dilşadî, dewlemendî û desthilatdariyek hîn xurtir dixwazim. Daxwaziya min ew e ku di her şûna gav avêtinên we de kulîlkek buharê bibişkive. Dostê we bextewar, dijminên we bêzar bin. Jin di dinê de hukmdar bin. Ev feyazê me bû. Ez jî xemgîniya malbatê a dost û hevalan ya malbata pakê ji dil û can parve dikim. Serê me hemiya sağ be, serê malbata pakê û gelê Kurdistanê sağ be. Em ê wek we jî got, em ê di toza kekê feyaz de her bimeşin bi bawerî. Em werin ser mijara xwe ya duyem. Li Bakur korona û hevde roj qedexeya derketina derve. Li Tirkiye heta hevdê meha Gulanê wek tedbîrê koronayê derketina derve qedexeye. Wek tedbîrek tenduristiyê baş e. Lê li Tirkiye û li Kurdistanê nüfusek pir mezin ya millet ku bi karên rojane debara xwe dikin heye. Wê ev millet heger dernekevin kar wê çawa debara xwe bikin. Kek yaşar em ji te dest pê bikin dwarê sosyolojîk de mesela ku Tirkî biryara dide bêbingeh. Pê ku bingeha wê amade bike, bingeha sosyolojîk, bingeha ekonomîk. Tu di vî warî de çi dibêjî? Yani ez jê bi rastî ji medya takip dikim, yani bi telefona bi eş û dost û ewkan revşevan ya rojane takip dikim dişopînim. Belkî kek henîfî di vê warî de dikare tiştên rojane çawa dimeşe baştir ew bike. Lê ez ê pêşî çend tiştên din dixwazim derheqa vîya de bikim. Berê devletê divê em wek sosyolojiya millet yani cîwakê em ev bikin. Dema ku bi rastî cîwakek take kesek berpirsiyariya xwe bicî nayîne ew ji wê hemû despotîzm, dîktatorî, tedbîrên otorîter ya devletbûnê ji wê walabûnê derdikeve. Eger di rojên ji destpêkê we çawa em bêjin welatên gelek welatên Skandinavya, welatên Avrupaya Rojhilat, Ewropî, welatên heta Asya dûr li ser tedbîran bi rastî pir ciddî ew kirin, berpirsiyariyekê hemwelatî, takekesî, mirovî nîşandan û tiştên ku em bêjin doktor û ewkên tipê weke talîmat didan, ewa tiştana bi rastî bi ciddî, bi disîplîn, bi ciddiyaniyan û ew welatên wisa, ew kulturên wisa zû ji wê belayê, ji wê kerasetê xwe xilas kirin. Di Tirkiyeyê de rewş xirabtir e. Ji hemû welatan belkî aniha mirov dikare bêje xirabtir e. Yek ji ber vê mesele kultura hemwelatiyên li Tirkiyeyê çek bêlaqayîtî bê ew hebû. Heta ew ji aliyê partiya desthilat bixwe jî ew dibû. Yani tê bîra ve kongreya wan çawa kongreya xwe çawa kirin,
بیرا مثلا نوروزان میتینگا و کاغا و کو دخواستن چوا نشان دادن آنها پشت وان اوقا آنها يعني اوقس كاوسان اوقس انارشيان انها ديسيبلين كي نظام قال لك بتونت حفدر روش اوكي بيقومان يعني حفدر روش تو المال ب دولاتك وكا تركيا دا زندانك زحمتها بتايبتجي جبو او كسنكو روجانا ديجي يعني روجانا كاردكن دبي هر روج يعني دركبن اميغا خا كدا خا بفروشن تشتكي بكن كنت قريبا جبو مال اخا مال بات اخا زاروك قرا دبارا وانا او كيوانا بكن لغور استاتستيكان يعني نفسها امبجن تركيا دا او بروسنتكي برمزنا نزيك 6 مليون انسان يعني اوكي اگر ام لسربيا اگر ام لسربيا كسن كو بكارنجي ب اوكن واناجي الى بكن يعني ام دكارن بجن كو يعني نزيك 20% بلكي 25% انسان جوه برنگك ايكونوميك يا پر خراب بتاثيرك پر خراب وكذا قال لك بندورين بي دن هنا يعني كارانتين بري ام دزانن كو تندجيا شدة نومالي دا هم سر زاروكان هم سر ني زدت كريا برجيا دا بروبلم سوسيالي وصدر كتيا او كتنا بگومان او تشتنا هن دبرده يعني طبي تسيري تشتكي دنجه هي بس دبر جيرانا من هي دكتور اوكي دكتور يعني جنايه جينيكولوج بيروج تصادفا من محدوديت من قلت شو يقول هيش نفرس يقول كاري من برا من قلت شو كاري تبرا يعني خاصكو از ام صوفي ام زانكو زاروكانين بركيما يعني او كده قلت ناقو انا ها برزيده بويا يعني او انجما او كي كارانتينا يا مها اداري دبو يعني او كده بري جوي اوكي نها باورم باندورين وساجي هبه ساجي هبه ليه از بگوتنا داوی بو جبرکو از باورم که کانی فی دبی وارد تشتین کنکرت و باشتر و بجه يعني دوی يعني پیشنیار من بک سوسیولوگ کسی کو ما دشوپینن و ملت ما بتایبتی حبدا روش نکلمه دوی مروف هر بلای خیره کی درخه نوان حبدا روجا دوی سر رفشا مالباتا خو سر رفشا جیانا خو سر بلاتی خو بفکره بخوینه بشوپینه او آنها مدیا سوسیال در فتده بشوپینه دوی لسر هند تشتاد دوی هند ازمونا انجام در خجیره جخوره دین بیراوه بری ساله کنی و گاگا که او بلا دست بکر سروک و دولتی رابو وکا که خودری میدان ببجهونی ببینن امی آنها جوه حمویان باشتره بکن مدنیت ما مدنیت که مدنیت نوه پاکشتره بنرختره امی زورا و نخاشی امی جوه پیشتر جوه باشتر و بکن يعني وكاكو في مسألة جي كر مسألة السياسة والركبرية دجي مدنية الدنياي فش رقاوة كديتكو رفش خرابتر دبا دمجي خوا جوي آلية أو كر جوجو برسياري قشتية برسياري مشتركة دبي أم أوكي مروف دبي دوان مسألة الدنياي دا دوان مسألة مدنية وإنسانيات دا دبي براستي بشك بأقل بهشمندية النوبة و او پروبلما گلوباله پروبلما هر کسی دنیا که دنیا ما همویه او تشتین اوسادا دجبرتی و دجتی و رکوتی نامشه دوی مروف راسیونال به
و هێویدارم هەری هەندێک ملەتی کورد جوێ بەلایە ji bo koronavîrusa ew be koronavîrus gelek hevalê me ji nav me bir ewkekê pir giran e hêvîdarim weka ku çawa welatên li Ewropayê de êdî piçek rewş evkavî tesîra wî sistir dibe taybetî welatê ku ez ana hatê deme yani pir insan êdî vaksîna ew kirin û derbas kirin piçek prosent wek prosent zayıftir bûye ewtir bûye kêmtir bûye hêvîdarim ji bo Kurda jî wisa بله gelek spas kek Henefî tu çi dibêje rewş li welat çawa ye pêgavê والله vêga bê rewş li welat zêde rewşekî baş nîne bele ez dixwazim hinekî behsa polîtika dewleta Türk bikim mesela koronayê de dewlet bi talîmata koronayê dixîne û bi talîmata bilind dike yani wexta ku îzin didin talîmat didin korona dikeve aslında nakeve di eslê xwe de nakeve lê belê li ser kaxit dixînin û carna jî piştî bilind dike niha wexta ku meriv li dinyayê dinêre milletên dinyayê ew milletên ku bi rêk û pêk bi disîplîne ew ê ku di mesela maske da di mesela mesafeyê da di mesela hîjyenê da li gorî van welatên bîna me ê bîna Tirkiye ji wan pêşdehtirin ew tesîrek mezin dike ew daxist mixabin li bir newsan belkî we bi xwe jî di televizyonên we godarî kiribe televizyonên Tirka carna ew wan cadeyên Stenbolê hêşan didin bi hezara însan di hindirê yek kolanekî da dimeşin tev milê wan bi rû hebin û tev maskeyê wan li binê çena wan ev bi xwe rewşa vî welatê ku dewleta ku jêra divên Tirkiye wê rewşê dide dest civakek bi wî rengî em bifetinîn ji ser dewletê dewlet divê ku milletê xwe pir ecele vaksîn bike dewletên wekî İsraîl di nava çend meha da hemû milletê xwe hemû gelê xwe vaksîn kirin û qedandin ez ê bînim ser xwe ez dixwazim ji xwe dest pê bikim mînaka min şeş mehberê di meha deha da 2020 min vê kambaxa nexweşînê derbas kir min wek dikarim bêjim ne pir giran ne jî sivik bi wê rêjeyê min derbas kir piştî şeş mehê miqediya gotin îdî tu dikarî werî vaksîn li xwe xî ez çûm gotin kîjan min got ez BioNTech dixwazim Almana vaksîna Almana li me xistin ewlê ji min re mesajek hat gotin di nava bîst û di do min di bîst û çarê Nîsanê da roja komkujiya Ermeniyan min vaksîn li xwe xist gotin di nava bîst û di do bîst û nehê gulanê da tu dikarî a didiya lê vêga vê ji min re mesajek nû hat dibêje ew nave tê di ancak heftê meha şeşan yani heftê hezîranê û 19 hezîranê tu dikarî di wê navberê da li xwe xî yani bi piranî gotin wan em bêjin zanista gotin ewke gere ji 14 roja di navberê da ve paşiya vana kirin 28 roj ji bo ku daha zêde vaksîn li însana kevin lê belê nikarinîca ciyê wî tije bikin nayê ji ber ku nayê îca navberê jî fere dikin
خود زانه کو ده حزیران دا جی وقتا وره و هبه تنبه او المخن ما نخن ام وی جی نزانن براستی ام وک ملتکی بندست ام به انصافا سردست ایجا از بفتلم دولت تدبیرک دجی دستینن دولت دنیای چه دکن جیانه هنکی دسکنی خود دگرن Türkiye jî di serî da tiştek wisa kir û wexta ku tu disekinînî gere te alîkarî bidî gelê xwe. Wan ê hejar ew karkerên ku rojane dixebitin. Diçe di qehwexanê da dixebite heftalık didinê jêra dibên bi Tirkî dibên heftalık heftiyê heft rojê dixebe û perî wî didinêyê کو وی پرهی نستینه و برچیون زاروکی وی او جناوی هر کیون یان دیاوی و باوی وی و بوی آوای او دکن او برچینه ایجار دولت دنیای ای وسا او دسر دا او اصناف و سندکار او جی از دکارم بیا بیجم لترکیه در دورا 2 میلیون esnafı. Prevana indi wan dikanin wan girtine kar nakin kesin kol berdeste wan jî dixebitin be maaşman û biçîne. Welatên dünyayê bi piranî ji biyan re perekî terxan kirin. O wî awayî însanê xwe gotin dernên derva. Lê Türkiye ez dixwazim di destê min da hinek ew kene min not diye baxwe ez dixwazim wî bêjim Türkiye 10 milyar euro terxan kiriye ji bo wî karî. Almanya 750 milyar euro kiriye. Fransa 350 milyar. İtalya 25 milyar euro. Britanya 81 milyar euro, İsveç 5 milyar euro, İsrail 22 milyar euro, devleta yekbuya Amerika 1 trilyon dolar terxan kirdi. Êca em lê binêrin İsrail Türkiye çend qat nüfusa wî ye hema hûn bêjin o 2 qatê Türkiye terxan kirdi. Êca îro Wezareta Malbatan divên Aile Bakanî Wezareta Malbatan ewkekî daxuyanîkî dan gotin em ê serê malê em ê wek euro ez bêjim 110 euro em ê alîkarî bidin. Ka hûn ê ku li Ewropa dijîn 110 euroya bidin berçavê xwe çend roj têra mervat ke hûn îndî wî hesab bikin ez hesab nakim dibêjin em ê bi temamî em ê bidin 2 milyon malbatan em zanin ku rêjeya ê ku bêkarin ez behsa wan nakim ê ku karê rojane dikin ez behsa wan dikim teqrîben 2 milyon û nîvin. Nadin wan teba jî cara dinê milletê Türkiye bi piranî hem Kurd hem Türk gotin AKP bi tenê dide alîgirên xwe alîgirên xwe ê MHP ew çiqas rast e di destê me da helbet ewkek tinê ye lê belê bi bejn û bala wan jî bi rastî dikeve. Îcar em wek milletê Kurd hetanî ku em li ser axa xwe em ne desthilatdar bin em xwe îdare nekin ku eger em lêviya wijdanê xelkê bin wallahî ew xelqê ku em wan nas dikin wijdan bi wan re tinê. Ez dikarim biya spas. نحقية لتركيا نكن يعني دماكو كك حنفي او برامبريه دكا دبي ام ببجن كو تركيا ولاتكي مزنه دولتكي كومانيست مزنه
دربا خدا جولاتین دن افریقا عربا آلیکاری دیگه جو اوسورا لولا ملتی هم ولاتی بید کارم بچک فداکاریه بکن یعنی جبوکم مروف قریبا ببا دولته که مزن دبی ملتی ویا فداکاریه بکه yani. بله گلک سپاس مجرم یا سیم دیسا به کرونا بگریدای او یکی گلانه دو یکی گلانه بو کرونا سرنوی سامه و کرونا یکی گلانه داج بیر کرنه سالن هفته روژا هری گرینگ آجندا شورشگران یکی گلانه بو جبو کردان سال به سال پیروزبایی چو نوروز کتشینا و مزن بو افد سال جی پیروزبایی یکی گلانه دبن لهین کوویده ده مان که کشار تو یکی گلانه یعنی یکی گلانه جبو کرده چی ifade دکه دناv گرانیه چی یکی گلانه یعنی ادی کبن بودی کارکار کتکار خباتکار یماج سالین هفته‌ای کمتر بویا لوما يعني دي كتكار وخمتكار لنا يا راستي مثلا بكو ام دزانن دسالين هفته‌ای دا تبگرا کلی به ایدئولوژی که چپکیر یا سوسیالیستی دست بکر و اویا روله که پرگرینگ تلیست جبو تبگرا کردی و روژا یکی گولانی و که روژا تکوشینه و که روژا تکوش وکریه جبو خباتا کارکران خباتکاران ملت ماجی خباتکاره ملت ماجی کتکاره یعنی همان بجی 9% ملتی کرد یا لگوند یا لباجران یا وکه اسناوک همو کتکارن اوکن لما یکی گولان هر وقت دوی مروف اوکاوی بکلی یکی گولان نزانم چما یعنی به ترکیه به تایبتی وکاکو دوی تنی سوسیالیست بی چپ بی یا یکی گولان یا بکه یا راستی لولاتین اوروپا لولاتین اوکادا اوسا نینا یعنی ایدی پر ولاتین دموکراتیک دا یکی گولانی روژا عیده چجنه و تی اوکرن تی پیروز کرن نتنی کارکر نتنی اوج برکو دوی امجی بیر نکن دوی روژه دا تی کشینه که مزن بویا کو ام بجن کارکران مافی 8 ساعت کار کرنا 8 ساعته گلک این اوکن سوسیال او کرنا یعنی او تشتنا گرینگن لی البت جبو پروبلم می نتویی یکی گولان نکاره ببه او کلتورا سرکه کو ام پی نتویی خواه بکن تشتی کود نوروز ده هیه نوروز چجنکه نتویی کو جمره هر سال هر پیروز کرنه ده هشمندیا میا نتویتی ناسنامه کردیتی بلندتر دکه کورتر دکه او هشمندیا میا دولمنتر دکه و بلو ماجی وک بجم سوسیولوگ بجم جبو نتوه آوا کرنا یعنی پروسس نتوه بونا کردی توگره کردی فونکسیوناله نوروز فونکسیونال ترجی یکی گولانی از ببی آوایی بکم تبی هر تشتی امی تبی کو روژک سردرباس بویه امی چجنا یکی گولانه یا همو کتکارن خباتکارن کردا و یا دنیای همی پیروز بکن بله که حنفی تبجین کرد و یکی گولانه چه آدن رخینه بله از نها دخوازم من دیسا من نیشه گرتنه از لیبنیرمو و هنک تشتا پیشکشی تماشاوانم بکم و لسروی از چند گوتنا بیجم نهال آمده پلاتفورما کده یا آمده پلاتفورما کده ریببریا و پلاتفورمه به پرانی آلی گرین هدفه به پرانی دسته وانده اینجا که اوانا دافیانیا وان جبوی یک گلانه
ام فرقینی ام وک سری گلانه بکارتینن لبلی سری گلانه ما تشتکی دینه تابی وک اوکاوانا کا دبین چه خواستنه از وی بینم زمان و لسر وی از هنکی شروعه خود بیشم بس کرنه گوتنه گره هر کس واکسین بده کار باش و دولت بده هر کسی دوی دما گرتنه و گره 4 هفته چرخ بین سکناندن یعنی او گرتن tam girtin. Dîsa divê kesên ku bi COVID-19 ketine gere wek ew ku nexweş bûne divê wek ku qezaya kar derbas kirine bi wê memelê bên ew kirin. Dîsa divê gere ew kesên ku bi COVID-19 dikevin, bi korona dikevin, gere îzna bê ücret ji wan re, îzna bi ücret ji wan re hebe. Dîsa dibêjin gere ji îş derxistin bê qedexe kirin, gere projeyên weke Kanal İstanbulê bê seknandin, gere bac ne stendin, gere azadiya rexistinên ew fişara kolserê gere bê rakirin. Dîsa divê gere rêkeftina Stenbolê ku hatiye rakirin gere ew cardinê paş ve bê kişandin. Milên hêr di nav xwestekê wan da tiştê ku Kurda alaqadar dike, yani wek mesela Kurd, merv dikare bêje di mesela azadiya rêxistinbûnê da xwestekî wan heye. Înca ez ê bifetlim, evana qaşoş xura dibên em sosyalîstê Kurdan e û her wiha. Îcar ez ê behsa Kek Yaşar behs kir, ez ê jî behs bikim. Di beriya heştê ew rêxistinên me yî ku ji xura digotin em komûnîstin, em ê dewletek komûnîst ava bikin, em ê Kurdistan ava bikin. Lê Kurdistanek komûnîst em ê ava bikin. Dema ku behsa yekê gulanê dikirin, ku behsa li bajarê Kek Yaşar li Bedlîsê ku em çûn me yekê roja yekê gulanê li wîrê mitîngek pêk hanî, di wan mitînga da me behsa dewletbûna milletê Kurd dikin. Me behsa mafê milletê Kurd dikir. Mesela mafê milletê Kurd ê demokratîk û netewî jî dikir. Herê em me digo em komûnîstin, lê me behsa mafê demokratîk û netewî ê Kurd dikir. Lê ez li êva nadinêrim, bi yek kelimekî tê da ew behs nayê kirin. Gelo çima. Wexta ku meriv bê gelo çima, meriv dikare bernamekî li ser wî çê bike hevalî. Bernamekî bi serê xwe meriv li ser gelo çima karkerên Kurd, ketkarên Kurd dev ji tekoşîna demokratîk û netewî berdan û bi tenê tekoşîna aboriyê a pera dikin. Ez dikarim wisa bêjim yani. Wexta ku dev ji wê berdin bi tenê adinê bikin, yan jî bi tenê demokratîzekirina Tirkiye, işte Kanal İstanbul bira bê seknandin, bira eko COVID-19 nizam çi bibe filan û bêban. Evana ev bi xura wî mafî dide. A bi rastî. Îcar bihêviya ku karker û xebatkarên Kurd, karmend û karkerên Kurd diya baş zanibin. Ew karkerkî Kurd ewlehiya wî jiyanê hêtin. Bi tenê karker ne ewin ê ku nizanim dikîjan fabrîqê da yan dikîjan nizanim atölyê da dixetin. Ew karkerên ku çûn Sakaryayê û ji bo ku bi Kurdî axabin û êrişî wan kirin kuştin, ew jî karker. Hê mafê karkerên Kurd ê jiyanê li Tirkiyeyê.
دیسا اولهیا کار جیتمه از جبوی بیانه از دکارم مینا که جدر و دورا خو بدم کسی که از ویناز دکم گنجه دایره کی دولت داد خبتی اوی گنجه آنه جکار هات دورخستن به قرارنامه کی جیه کوته داد خبتی بتنه 8 کس هاتن جدور خستن جکار او هر 8 تشتوانی هفپار چبون زانن هر 8 جی کردون احتمالك مزن قريننده وان مدوري وان جي كردبونا وان قجغ دستند ازو سابيجم عاجز بو جي كردا عاجز بو بلكي كردا تشتك بأقرباكي ويجي كربو او رابو و اوكاخو هير ساخو دسري وي 8 خورتي دا درخست وان جوي كاري دورخست وسابه لتركيا ايرو اولهیا کار و اوکرنه جی کردارات نه گلو او ام بیژن پلتفرما کده آمده وانتشتا نابینه چما بحثا وانتشتا ناکنه از براستی وقتا که وانا دبینیم از برخوشید کبم او بر ملت خوشید کبم ایشه مزوره دبی که ام اول وحشمندی شاش ام وحشمندی بشکنیم سپاس از نخوازم زیده پی بهرم شیروباک هی برزو هبلوت کوتی از دبیجم جشن کرده نوروز وقتا کردستان آزاد بو و گاوی برای کرد یکی گلان پیروز بکن جبر کرد بندستن جبانا و هاجی یکی گلان جوان رو نفرزه تجد خواست شکی بجه وظیفاً از جبرکو که حنیفی مثلا یکی گلانی بیتسی او که کل از خازم چند تشتابه بجم اگر ازمته هبه یعنی یا راستی یک گلانا بیتسی بویاره که تاریخی جبو هشمندی سیاسی کرد این کسین کو بریویا یکی گلان 1 Mayıs yani çava le Türkiye'de hatim piros kirin ku bizani be ez baverim hin biranin anda divan roja da jidder ketin mesela de biramın le yeki gulane le İstanbul'e de haftu haştada haftu nehada nehiştin ne dehiştin Kürt به گوتنی خود درکبن نه دهشتن سلوغانی خود باویجن کردار آزادی قد خدی کرن یعنی اوا اکو دکرن چپکیر و یعنی او کن دیسک و دموکراتین کارکرین او کابو ترکابو تی بیرامن هوالین رزگاری د میتینگ یکی گلانه ده به نویس درکتم به فلاما کو سپی بو به زیوان سپی بو و تیدا تشتک ننویسانده وکا پروتستو اکو هون نایلن ام اوکی خواه پرنسیپی خواه نشانی و بدن ام دنگ خواه بکن حتی هن کسا سر دوی خواه بانت ایزولا بانت او کریبون لورا میتینگا بیتلسه پر گرینگا جبرکو جارا یکم میتینگا بیتلسه دا کردایتی به رنگ کی آزاد به رنگ کی سیاسی لگور هدفین خواه نتوی روژا چشنا کارکران پیروز کرد و به خبات که به مزن نزدیکی به هزاران کادرویان انسانان به فولکلور به موسیقی کردی مثلا لباجار بیتسی هوپرلورن باجار به روزان به کینه ام اولانده دا چی مال بیتسی چه بو یا راسته دسپیک جبو دیار بکری بریار هاتی و گرتن پارتی یا کو ام تدابون ده قده و کما و یا ریا آزادی یا پسکه به هورا بریار گرتی بون کل دیار بکری چه به
لی ام محاضریا خواهد با دیار بکری دکر یعنی حاضریا او که آماده بو لی قسمی سقیونتم هاتش او که شخوا ام کن مال دیار بکری دادا قد کن بو گوتن گو والا سقیونتم ورا ام نکرنا بکن لی دوینا بره ده حوالن بیتلسه یا دادا قدای بیتلسه جبر که هر سال ما يعني السينما كده يا جي كده ما بيروز ذكر يعني او كي خد شابا خدا ما يزنقرتو ما يعني ما او كما يزنقرتو من او كجبينا ده قدا يا جنال ده لديار بكري من جو ويا او كما ده يزن هيا او كي وشغله هوالچون رونشتني دي بارتيان اورغانيزاسيونان و او كتاريخي اللي بيتسيتشبو براستي مروف دبي هر دايم به او كي بين بيراخه جبركو جارا يعني تشتكي بلي يعني او تش برجرينج من الفيسبوك ولا تبينيه كيف يعني هن هوالا غريداي بشك برسكك وهابجي يعني نا هبان ام هشمنديا خايا نتوايا نوجان نكرن بالتاني بعرفو عاداتو تشجنو تراديسيون كرديتيا يا بري مودرنيتي يا بري اوكينا نتوابون ده همين دميدا دنياي بونه مؤثر بونه نوجن بونه وحمون نرخن يونيفرسال يا مروواياتيه ده همين دميدا نرخن منا كولتورا مايا دوی ام بیا وک کرد بالناسنامه کرد ام دوی وانا بجیبینن ببکن جبرکو شخوت ترکیاتی زورامه پشتامه دوردا شکنان دیه جبرکو ترکیاتی دبیجه از تشتر مدرنم از ناسنامه نوجنم و کردیتی تنی اون او که مثلا فودالیتی او که دنیای هون دنیای مدرنیته يعني تشتن يونيفرسال تاني بريا تركياتي بتركوني بتشالاكين تركياتي ده هيجامونيا امن بارتيا كومونيست وسوسياليست شاب ده مثلا تشتن سوسيال ده في هيجامونيا جدستي ما قرتي بونجمرا دقوتن دنجي خناكن و تشتن دن داجش برجوازي وراست ودولة عيني تشتدك لورا دبي ده حمود تشتن نرخن يونيفرسال ده ايدي ام بهشمنديه بنصنمه كرديتي خدي لوان درخن جبوكو هيجمونيا هشمنديه كولونيال تركيتي بفي اواي هلفشين قلتني خلاص تكم تاني دبي ام دبي جبير نكنكو يكي قولاني ده همين دميدا روجبوينا بيشوا قاضي محمد بلا اوجي هر بلي بیرامده بله گلک سپاس که کشر امورن سر مجرا میا چرا کمپانیا کج بوک زمان کردی لباکور کردستانی و لترکیه به زمان فرمی و زمان پرورده کمپانیا هین ددومه امجي كك حنفي دست بكن تول ديار بكري تجي وتدناف خبطة كامباني دي نها روش چاوايا كك حنفي بله نها از جبوكو از تشتكي تيكم بيرا تماشاوانا پلاتفورما زمان كردي كو جنه پارتي ويخستنان پيك دهات به طورا زمان و چاندا کردی که ام بیجن خوک سازیک سویل جبو زمان کار دکه لی سر آل هدفی زو ساعت کار بکم او هر دو ریخستن پلاتفورم و طور ده سر به ساله دا بریار گرتن و روژا 21 سباته کارکی هبش بدن دست بکرن جوه بونه رابون کمیسیونا 21 سباته آمد کمیسیونا 21 سباته جوان هر دو سازیان پیکتش پلاتفورم اوش توره پیکته کمیسیونا 21 سباته روژا 28 نیسانه یعنی 4 روز بریم کارم بیشن جویا خباتن کو حتانی ایرو تمشاندن
لسروی هن ام بیجن نقاش هاتن کرن او گیشتن هن انجام چه بون او انجام یک گوتن جبر پاندمیه خبات گران دمشه دو جبر هن سببين دنيجي هن سببين هن جروبان وفلان ديسا خبات جراند مشه اساسيا دبيكو ام بوي خبات ام دبينن كو هشمنديا ملت كرد اجبو زمان هر كودچه خرد بي يعني اب خبات ارمانجا كي اوفو الگوری و آرمانجه تردگره آچارا کمیسیون دیسا گوکو ام چاپمنی باش بکارتینن دی چاپمنی دا جار بجار ام درتین و ام لسروه مسئله دپیون دیسا بحثا سازیان سیویل کرن گوتن ام به سازیان سیویل را جبینن ما چه ببن وک جقولی وان و قادا کده و وان سازیان سیویل ای بینا اودیا ام بیجن مهندیسا و بارو و هر وکی دنی وان سازیان سیویل تر اسنافان بوان را جبینان پک دینن یا پک آنینه ده هنگاجه آنینه و وقت آدچین و زیارت جیدکن او سوز ددن کو اوی به امبیجن حوالبندن خورا به امبیجن ایکو لباوان یعنی دوی سازیه دا جیگرتینه بوان کسان را اوی جبوی کو امزه بین توپ کرن اوی بوان را پیوندی دینه دیسا د جبینا وانی بریا 28 نیسانه دا جبر کو هیام جهه از دبیجم بریار گرتبون کو کمیسیون برفره بکن بچه اوای برفره بکن نه کو کمیسیون مرکزی برفره بکن کمیسیون هرمی آوا بکن لچند هرمان کمیسیون جیبینا وک وانه جیبینا وک باتمانه جیبینا وک مردینه و هر وکیدن کمیسیون نو آوا بکن او او کمیسیون de آله هرمی دال ده هرم خدا اوجی خباتان بنشی دیسا دوی جوینا 28 نیسانه دا گوتن کو نا من نگوتیه کو اوی ده 15 گلانه دا ev kampanya bikare me gotiye ko sala 2022 sala zimanê Kurdiye em wisa îlan dikin û heta 21 Sibata ku were wê ev kampanya dewam bike û hedefa me herî kêm milyonek îmze ez dikarim van tişta bêjim û ez dikarim ya jî bêjim bi rastî wexta ku meriv lê dinêre قلسه يعني خبط قلسه از حق ددم وانا كورونا جلك بيشي اللي تشتي دغري اللي بتاني مساله كورونا نينه ازانم او نه بارتي ورخصنين كوتين باهر هناك جوانا بلكي بزور سلابا خدل هبدان وغابي هاتنه باهر او بهبره خباتك جبوي زمان دكن او باشه خباتك باشه دبي همو ملتي كل همو رخصتنين ملت کرد پشتگیری بدن به خبات او تی خانه کرن مرو دبینک و اب خبات دناب ملت کرد دا د مثلا زمان دا جی هشمندیه که آباد که ایجا از زیده دریج نکم از دخوازم که کک باشار لسر ویانه دواره سوسیولوژیک دا بخورا چتینه خباته به رنگی چت افتینن هنکی لسروی از خوازم لویجی گذاری بله که شهر تو کمپانی چواد بینی و پیوان انت جبو پیوان کمپانی سرکفتی چنه کلو میلیونک جبو ام بیجن 45 میلیون کرد نه هندکه کدا خوازیا میلیونکی
هری که میلیونک بمه گله تراژیک هندکه تو چه بیجی؟ از برای هر تشتی خازم ببیجم که او کمپانیا مسئولیت که سیاسی پر مزنه. یعنی مثلا از سروک پارتیه که با ما من به وی آوای کمپانیا دست به نکری باید. اویا وکا چاوا کستواج مرا دولت ترک یانجی یکتی متحده یانجی اوروپا بیجه که اون رفراندوم بکن لکردستان ترکیه باکور هون دولت دخوازن اوتونومی دخوازن فدراسیون دخوازن یا به دولت را دخوازن یعنی وکر رفراندوم از بیجم والا از آنها نخوازم جبر چه؟ جبر کو ام براستی آماده و تشتینین ریسکه که یعنی براستی او کمپانیا وکر کو بیجی رفراندوم جبو زمانی جا آلیه که لورا ریسکه که پر مزنه پر گرانه او دخبات آویدا جی او پرسیاریا کو یعنی جمعه چه دست کرد بشی گوتم 100,000 پاشی گوتم نزانم میلیون نزانم چه نه دوی او خبات مادم دست بکریه ایدی حاتیه او که کرن ایدی ام جه وگر تنه جه وگر جبو من رزیل و رسواتیه جه وگر تنه دوی ام هر کرد به هر آوایی دوی دست خواه بدنه او چقدر جمعه به دوی و پروژه وی و استراتژی وی پولیتیکا وی برفرتر بکن و باشتر بکن جبو کو او که حیا نساره کجی حیا بگیه هدف اینخوا ارمان جیخوا حتی 10 میلیون انسان و بخوازه کو بزمانی خواه یعنی تشکی عجیبه یعنی آنها نورمال امدکاری بن و کمپانی ایزاح تکاری بن بکن یعنی نورمال مروف تکاره ببه کرد و امضای که نده جبو کو زمانی کردی یعنی سبا به میلیونه که یعنی 100,000 امضای ام بچن با دولت با یکتی اروپا با نظام او که او بیجن یا هون یعنی قسمه که پچکن وکا او که تمام یعنی او مکتبه که özel yancı mektebe ki nizanım çıda huni civara ve ev bakın yani vaka kim netevayan ana ha iro Ermeniyan hana 6,000 Ermeni hana 5,000 nizanım çen o mektebi mani ev kan yani hana ve madem 7,000 madem ki ne emd ben em netevayak u beri her tişte de vak ve netevaji befekrin vaka konsepteki netevayi befekrin ne grupeki küçük vaka evindin çavaku dibejince milletin haftu haft na emce milletin haftu haft milletan ninin em milleteki vaka Türka بقاسي وان د چاپا وان ده بلکه جوان گرانترجي به تاریخ آخه به کلتور آخه به اوکفه دوی ام دکاربن باش بری هرتشتی شو از هیویا من خبات همجی جبو به کمپانی دوی او به یعنی بری هرتشتی هشمندی یا زمان دناو کرده دا چه بکن اگر او چه ببه اگر او ام دوی دا او بکن آنها بلکه داویا و او که دا آرمان جاویا نهایی بلکه نه او به یعنی آنها دولت وی بکر رسمی یعنی وی بکر او که لی ازمونا ملتین دن نشان دادن که گاوا که ملتک بگرسایی خواستنا زمان پرورده کریه جهای آرمان جاویا جای آرمانجا خال لولاتین اروپا دا وسایه لکانادا وسایه لپاکستان وسایه لگلک جین آسیا دور دا وسایه یعنی دور دا گلک تجربه ازمون هنن مروف براستی دوی جوانه بکد نه جبو من قصیه که مزن هیا دوی کمپانیه دا بری هر تشتی یعنی کمپانیا مسئله زمان مسئله پرورده فرمی بون البت مسئله سیاسیه او سیاسیه yani mesele zamanı Kürdi beri her tişti ideolojik zaman siyasiye le em dve şeveye xabat axat betir ser mesele hukuki u mesele jebo peşvebrina kesayetiya mirov jebo psikolojiya mirov jebo mesele peşketina insan dve ali زانستین پروژه زانستین سوسیال پداگوژیک دوی ام بکن دوی واریدا سه اکتور دوی انگیا به اوکیده به کمپانیا ده یک او کسی کو
لسر زمان کردی بخواه اکادمیک و یعنی وکا کردولو وکا ماموسته وکا او کار دکن او که مثلا گروپا کرمانجی او به 5 چند سالن ادی خباتین گرام با هکر انسانین کو اوکل گروپا واتیه یعنی اکو جبوس اوکا لحچه ازازاکی او دیگه ماموسته این زمان کردینه کسین کو زمان کردی دنویسن و یعنی به هر اوای خمخور زمان کردینه یعنی جوات شی انسان جی وانا چما او گرینگاج برکو بره هر تشته دور دا و نشان بده کو آرمان جامعه دوی تشته دا نه مسئله تنی ایدئولوژیکه یا راستی مسئله زمان بخواه یعنی ام به مافین پروردهی ام اشکره اعلان نکن که ام دولت ویا او تک نتویتی ام تک ببن جبو ویا ام جواب دخوازن جبر که او حسابی و صادقین او لوما دشی پرورده زمان کردینه جدست بکی وصایه جعالیه دن مسألة حقوقية حتى ام مسألة زمان نونتويد او كي باري نونتويد او كن ما في حقوقية نونتويد ام نكاري بن جوان را ازاه بكن بشكريا اوروبا بشكريا دنياي نگرن ام نكارن اوجد لبر بيقومان دوي بروجين حقوقي حقوق ناسان يعني بيرو يكي يا حقوق ناسان يا سربي تفجري بكامبانيه هبه يادن بري هر تشتي بلكي جي حموت تشتغريمتر كسين ج كوملغا سيفيل خانم مالي اكبانيا زاروك بخا زاروك يعني زاروك يعني دبر روين كامبانيه يبن دکتر به بجه درک به بجه یا از نکارم یعنی از نکارم به نخاشی خواهد را از توی تداوی بکم پروبلمی من هیه یعنی دوی از دوی به پروبلم یعنی ای دایره دولتی دا ای محکمه دا کسین ادوکات کسین هر آلی جوات سیویل دا انسان سیویل نه حوجه پر زانه به پر پولیتیک به پر کادروی نظام چه هر کسی کو وکی دن یلپازای سیاسی حتى جي AKP حتى جي JHP حتى جي او جي كردن دفت تدبن يعني تدبن جبركو بري هر كسي دبي كردن كوبشكريا AKP ددن دبي او تدبن جبركو او بالسالانه دبيجن بروبلما كردين نه بروبلما نتوي دولت بون اوتونومي بون نظام چه بروبلما زمانه او دبي ما في واني زماني بدن او جبو مساله كردي چاره سرمه وصايا فرمو وايا لبر او كي بلاتفورم كي هي هون تدبن بمرابن اما بكن شو شوندا ملتي كرد تشتدن دخازه نخازه او ام بهل في شيروجي لانها دخازه ملتي كردي كرد او تجي وكرد اگر تخازي خدمتها زمان خدمتها ملتي خابكي دفيتو بيقومان دبي ام هي او مساله بكريه دبي ام هي سر بيبن ازانها ببي مناسبتي بجم از تشيك او حتى باشكو از انغازي كرم جالكسي باست كم دبي مناسبتي هذا بكم برنامج عندنا بمرانه باش ونخاشكم او كبم من دافياني داكو يعني از او برنامج خود از تشيك نوبري بدم لی یاراستی از دوستم جبرکو کاری که دیکم آنها کواره که فلسفی سوسیولوژیک یا به کردی از آماده دیکم کو پروبلم هر زده کو او پروبلم تئوریک یا زمان یعنی او که تدا او مسئله که در درجه گلک عالیه به هیئت به ام هر رو بپیون و حتی نه 21 سبات 2022 یعنی دوی حیا او بگیها ارمانجه حیا به 10 میلیون کرد خودی لوی زمانی خودر که دوی او پولیتیکا او خبات او کمپانیا دوم بکه بله از بخوازم چند گوتنا استکارم پیوادی
بله نبگوتانا که کشار چارپرمدیا همه بیج هر هفته مجرمه جبو پشگیریا به کمپانیا زمان هر هفته بحث دکن و امتینن روژه به و مسرد پیون به هر دم درفت هبه تهین گلک جاردن لسر به مجاری اخفتنه بکی و یاکو پیوست بیجه که حنفی گوتنا خواهش بیرانه که ویدیو یک ما آماده ایش بو لسر کمپانیای اموی و گهدار بکن و ته دیسا گوتنی خواه بیجه زمانی ما نتنی رومتا ما زمانی ما زمان کردی و کردستانی هبونا منه زمانی ما پاشروجا ما و پیشروجا ما زمانی ما چارنویسا ما دوی ام خودی لزمان خواه لزمان کردی و کردستانی درکبن چه خودی درکبن هین بهتر üniversiteyan dibestanan akademiyan ava bikin medya xwe pêşve bibin û zimanê kurdî li her deverê jiyanê bi kar wênin dewlet serê zimanê kurdî بله کک حنفی فرما نها د کمپانیای دا از دخوازم به چند گوتنا یک روشن بیرن مکک یاشار بحث کرد از ریجا بینه بانگ ادویم روشن بیرن مه نویسکارن مه مامۆستeyên zimanê kurdî karmendên me karsazên me hemû beşên civakê dit pişt distiyê wan danê ji boî ziman çima ez wexta difikirim ez dibêm ji kalkalkê min ji min re çi mîras maye mîrate çi maye wallahi ne ji wî kalkalkê min koçer bûye xwedê zane li çûye li kîjan zozanê daniye û çadira daniye û çikiriye ji wî ji ziman pêva ji zimanê kurdî pêva ti tiştek ji min re nemaye ji me teva re nemaye bi tenê ziman maye mîrate ziman maye divê em li wê mîrata bav û kal û bapîr û dapîrê xwe xwedî derkevin bi çawa em ê xwedî derkevin yek ev kampanya ne kampanya partiyan û partiyekê û filan û ev kampanya milletê Kurd e divê ku hemû beşên civakê li vê kampanyayê xwedî derkevin dido dîsa wek kes kî dibe bira bibe karker karmend bermaliya malê her kî ve distiyê wan da tiştek dijî divê em lêviya dewletê jî nesekinin em di mala xwe da bi zarokên xwe ra bi maliyên xwe ra bi hevalên xwe ra bi kurdî bipeyivin bi zimanê bav û kal û dapîr û bapîrên xwe bipeyivin min got ez biyanê têkim bîra temaşevanan o hêvîkî min ji hevalên rejiyê heye çarpel medyayê ger ku li ba wana lînka kampanyayê hebe ji kerema xwe lînka kampanyayê jî bîn ser ekranê belkî vega hin kesên ku me godarî dikin bêjin bavo lînk jî bametin em çikin filan bira ew jî hebe ez wê hêdiyê ji hevalê xwe dikim spas بله گلک سپاس کک حنفی evet ez du xalt kazım li bera bikim yani birastê yani em peşî da jî dikarine bikin de بله kampanya zamanê Kurdî giringi bele fermo giringe yani giringiya ziman weke siyaset jî ji bo Kurda ji ber ku em zanin ana xwe me însanê me pir polîtîzenin pir siyasî ne yani ji bo hilbijartina ji bo xebatên wisa yani divê em ji milletê xwe re bidin nîşankirin ku hilbijartina Meclisa Tirkiyeyê bi qasê ew îmzaya te ya zimanê Kurdî girîngtir nîne yani tiştê ku pêşeroja te ji bo kesayetiyekê bi dewlementir baştir nûjentir ve bide te ne ew meclîse
زمانه ته يعني بنجها بنمالا او كتايا اساسيتايا دبي او هشمندي بهر اوي دبي ورا او كرن او جي بيغومان دبي جالي كسنكو روشنبيرن زانيسيرن اكو رولا زمان وميجي زمانو كسيتي زماني بسيكولوجي زمانو فكر كرن رامان گریدان ایوان دزانن دویم تش گریدایی بموه یعنی ام آنها کمپانیا دبیجن یعنی ام دولتی دخوازن یا راستی آنها حالی حاضر ده از کنکرت دولتی تشتکی نخواست یعنی از زانم کو او نه رحاله لی دوی هشمندیه دوی پروسس هشمندیه ده دوی کرد بخواه ایدی براستی دفاکتو زمان کردی د باجار و گند و جی وارن کرداده بکن زمان رسمی یا بخواه کومونیکاسیون آخواه دچن مکتبان بلا کردی بپیبن دچن دایره کردی نزانن بلا بکردی بپیبن دچن کودرید خواه او بکن جبوکو او سوسیولوژیک او احتیاج درکبه خود دیار بکه درکبه ارتایی درکبه اش گوتنا خا داوی دکم دوی یا بلکی من جاره که دنجی گوتی بو او مکتبه او زانکویا کو من خلاص کریه و او نزدیک 27 سال جدی ده بکم موسیقار دکم زانکویا صوفیا زانینگه صوفیا او دما عثمانیا ده هی بلغار خلاص نبونه هی ده اسارت عثمانیا ده نه جعالی دو براین تاجر بزرگان یا بلغار و هاتیا اما چکرن و جوه چاقه ده حق او که وکه خاص وکه او کرنه و پشت بویا یا دولتی آنها جه دناو نزدیک 200 یونیورسیته دنیای ده جی 200 یونیورسیته یعنی دوه او تاجر المجی او کس المجی دوه پچک پورتیکای که اوسا جیه دوی پولیتیکای که اوسا کو ام بخواجی ام بکن جبوکل سربان فرض بکن و ودیت ام چوا دکارن جی ترکات تشتکی بخوازم ودیت ده مسئله تلویزیونی دا TRT کردی دا نوایه بیچاره من لومادان چما بیچاره من جبر کویدی تلویزیون کرده هبو کو کردان را کردیتی دکرن و مجی آوان هب دکرن گوتن و جدستی ما کرد جدستی ما دچن که جبو کو جدستی ما نچن که ام بزمانی کردی تلویزیون او بکن آلترناتیو آنا هاجی گو ام دفاکتو زمانی کردی بکن رسمی او جبو کو نبه جبو ناسنامه که خسر یا جدا ج ترکیتی اوی به مافی پروردهی و بدین بله gelek spaz kekşar jitişki lezede bikim de zaroktiyamede le قصر مردینی هرم مردینی بازار به کردی بو از آنها نزانم چه خسار لی بویه آنها چاوایه لید دم آمده بازار به کردی بو تاثیرک مزن لسر هرمی دکر که به کردی دهرکی زمان ما به کردی دهرکی از جیک جی فکیه ویمه که بازار به کردی بو گلکی گرینگه که تشتواجی بحث کر که علیه سیویل دجی هر کس اینسیاتیو خواه نشان بده به ارکی خواه را که هر کس لسر خواه وظیفه ببینه که زمان ایمنه خلاصیه وی زمانی دسته من و دسته تا و دسته وی ده دسته مدهیه تانی خواست از نمونه قصره بیجم که بازار به کردی بو و جیان به کردی ده هرکی ویدم از هفیدارم قصریه نهجا هینجی انجام ویاجی ام آنها دبینن نویسکارین هر باش نفشین هر او کجش قصری نصیبین جوان درا درد که بنانا بله یعنی قلب هفدور دکاره تاثیر بکه که زمان زندی بمینه براستی و بازار جی فاکتورک پر گرینگه گلک سپاز کک حنفی و کک یشار ام ورن سر تشتکیدن جی لزده بکم هر جراکو ام بحثا مجرا کمپانیا زمان دکن کک حنفی گلک سپاز با کتا آنی بیرامه ام پچکی سلو موشن بون هم هیدی بون ام لینکا کمپانیا جی هر بگمان ام دوشین لسپاز با کتا آنی بیرامه
امورن مجرا پنجا لسوریه و روجاوای کردستان شهر رانا وسته ایجارجی این ایسا و ازاز کی وجبو چه ارمانجه بره توپن خوادانه این ایسا و ازاز کرد لکدرا به پروبلم دنه هر وها 10 ساله لسوریه دنگی سلاحان کار نبویه هیچی چاره سریک ماینده نهاتیه دیتن و افچیروک چاوا داوی لبه که کشار امجت دست پی بکن تو چه فکری؟ یا راستی از بزنی بم شخه نوبل علم بگرم یعنی بس بزنی افچیروک چاوا خلاص بر کل لیستیکن گلک مزن هی تده هیا پروژه ژئوپلیتیکیا چند aktörün heremi he tedene u herkes xaze ev qahabke ya rasti mirov dibe rasti bebeje yani rasti veka çava ku tazi o sav mirov beje mesele giday be politika Biden yani eğer Biden anaha Biden he de ev keda dema ev keda test yani evdike yani embedin ciha evdike tecrübe politika evdike az MDB'nin ku anaha mesela be telefon ra konferansın dikin u evditina dikin u evdikin az bavarım anaha politika hala ya ser Suriye'ye inşa dikin Junuva inşa dikin u az be hevime ku ev Amerika politikayı proaktif bileyze liser yekiti Avrupa liser prosesin Ceneva'yı roleki bileyze u ev sepoli yaku Türkiye, İran, Rusya evdikin ve projeyi hilveşinin jiber ku ev brasti yekji problem haya ne ev yani ne tarafkiri tarafı çareseliye ev sepoli çi derkeve yani evs behivime ku embejin jevki le problem li bir evka gelo be hebuna bişara esat ev tiş mümküne yana biyamin anaha kesin ku biryari bidin dvi vari da dvi beri her tişti kararaha evkin yani gelo به دستلات سوریه یا کو به 100,000 انسان کشت و او سوریا آنی و حالی و به میلیونان انسان جدرکتن و آنها آشتی دن و حالی دا نممکنه نو پیکاتین سوریه ده طرفین سوریه ده گلو گوهرتنه که رفورمه که دولته که آنایاسه که دستوره که نو به هبونا بشراسات چدبه یان چنابه آنها هم بیامن بایدن بری هرتشتی اداره بایدن بری هرتشتی دوی وارده او بکه او کنکو سیگنالن کو او جیوینن جنوی یا جبو دستوری مروف دگره مروف دبینه کو او دبجن کو به دستلاتی دستلاتا کو قاشو زورا تروریزم بریه قاشو زورا محلفتی او کریه و آنها در روشکی پسیکولوژیکی خورد دایه نخوازه گوهرتنین رادیکال یعنی نخوازه دستورکی نو نخوازه گوهرتنین او شریوانی اللي قامشلو او اکو روشا کردان اکو یا دفاکتو قبول نکن و او نکن هر دخوازن بریا روسیای و بریا خواه یا بریا او تروریستن اسلامیست دخوازن او بکن یعنی او جی نشانه ویه کو براستی پر زحمت کو دبن دستلاتا بشار اسات تا ام بجن گوهرتنه که او که جوه جداتر یعنی جبو بر به اشتی بر به دموکراسی بر به روشک نو چه ببه لی چاوکو منگو یعنی آنها باشه کو کرده مجی اکتورین سیاسی یا هم یا روجاوای هم یا باشور دوان هفدیتنا دا کو او دبن یا به امریکا را به فرانسیا را به اوکرا
هێویدارم ڕۆڵا کووردا دوی واری دەبێ ئاکتیفتر بە پۆزیسیۆنەوان خۆرتر بە ji bo me ya mühim ew e yani dawiya esad dimîne ya namîne ya mühim ew e ku ji bo Kurda statûyekê weke em bêjin dil dixwaze weke modela başûr li Rojavayê hebe. كيك حنفي تو شي Niha ji bo ku meriv bêje çare çi ye? Divê ewilê meriv bêje ev aliyên şer yan jî aliyên ku li wê qadê hene. Kîne û çi dixwazin? Ez ê bi kurtasî hinkî behsa wan aliya bikim û paşiyê çare wî çi ye? Ez li gora xwe ez ê bêjim li ba min çare ez dikarim bêjim ev. Yek, rejim bi 10 sala ye ku navê ewka wan vê gavê Alewî em bêjin Alewiyê Sûriyê. Ewana Sûriyê îdare kir ji xwe gotin Kurd tinin heta nasname nedan wan gelek Kurd bê nasname. Ew dixwazin ku desthilatdariya xwe daw bikin. Ji bo wî şer dikin pişta xwe dane Îran û Rûsya. Sunnî aliyekî din Sunnî ne. Sunnî bi piranî ewilê dibin siya navê İxwanul Müslîmîn ku bi Tirkî dibin Müslüman kardeşler. Ku nêzî Birêz Erdogan heta hinek şirovekarên Rojavayê dibêjin ku Erdogan jî ji wan e. Ewkekî versiyonekî wanî dine. Ew dixwazin dibêjin ku heta nîvega Elewiya Sûriyê îdare kir ji vê pêva em ê îdare bikin û Kurd tin. Ew jî eynî tiştî bêjin. Em werin ser Kurda. Kurd halê hazir gelek partî hene. Merd dikare bêje ku enflasyonek partiya li Rojavayê Kurdistanê heye. Hin partî gihîştine hev hin em bêjin aliyan çêkirine wek NKS wek PYNK hinek partî jî di nava wan da mane. Kurd jî hê mixabin yekrêziya xwe ava nekirine ê ku Kurda temsîl dikin halê hazir ê xurt PYNK ne ew jî ewilê gotin em kantona îlan dikin. Başiyê vê gavê dibên rêveberiya xwe ser û rêveberiya Kureyê kes nizane dibên Bakur Rojelatê Sûriyê Bakur Rojelatê Sûriyê weka ku bêjin Doğu Güney Doğu Anadolu bölgesi aynı tiştî abrastî aynı tiştî. İca em werin ser Tirkiye helwestek danî ewilê bi Amerîka rabû. Türkiye û Amerîka gotin em ê İxwanul Müslîmîn hinkî dijî kedî bikin, em ê wan bi çek bikin, em ê pere jî bidin wan, em ê çekan jî bidin wan, em ê her tiştî bidin wana û em ê hesat bixin. Lê paşiya Amerîka lê hêr ku ew sînorê nava İxwanul Müslîmîn û Daişin. Yan İxwanul Müslîmîn û El-Qaîdê wisa zirave ew rengê sor pir rehet ber bi pembe da diçe dûra telên hêr dîca kesk. Yan jî ê kesk telên hêr cardinê sor. Yani derbasî hev dibin. Ji ber wî Amerîka fehm kir ku çewtîtîkî kiriye gav ji wî paş diavêt lê Tirkiye heta îro jî bi wan raye rabû ewilê navê wana Artêşa Azad a Sûriyê bû navê wan guherand navê wan ji ber ku ew Artêşa Azad a Sûriyê gelek tawanên şer distiyê wan bûn. Tirkiye rabû navê wan guherand kir Artêşa Niştimanî. Yani bu wî rengî navek li wan danî û Tirkiye Efrîn, Serêkaniyê û Girêspî dagirtiye
پیچیاوی ده ناب روجاوات تبیدایه مدب ji başvur berdayız basa başvur em nakin hedefa Türkiye deve ji qewlî wan ve deve Kurd anasını görmesin deve bırak Kurd li wir nebin xwedî desthilatdar ez ê bi şeytan rajî hevaltî û kir bi şeytanan rajî hevaltî kir em biya dizanin em werin ser İranê İran jî aliyekî mezin e li Sûriyê İran jî dibêje bira şer nekeve nav axa min ez li dervayê axa xwe li dervayê welatê xwe şer dikarim bimeşînim bi wî awayî li Sûriyê ew jî terefeke li hember wî jî İsraîl heye İsraîl dibe ku İran nêzî min bibe û xeta min Sûriye hatta de mesela ew nizanim komisyona atomê û filan û bêvan da carna ew kat merca dide ber Emerîka jî dibe ez ê lê xwe ez ê li Îranê yani İsraîl jî terefek pir vekiriye li de mesela Sûriye'de û Rusya bi İranê re hevalbend e bi rejimê re hevalbend e û carna jî bi Tirka re hevalbend e lê carna jî hişyarî dide Tirka wek ew teyarên nenas ku Eyn İsa bombebaran dikin yan topa davêjin guleyên topa davêjin Ezazê ew jî Rusyayê Rusya carna ji Tirka re dibê binêr ku tu ji ew ka min derê tu zanî ku ez çi dixwazim tu derê tu bi qîma xwî wê hişyariyê dide Tirkiye û dewletên Yekbûyiyên Emerîka û Yekîtiya Ewropa ew jî hedefê wan hene ew dixwazin ku Sûriye ji bin bandora Rusya derxin û bi wasta Sûriye bi wasta axa Sûriye ew rêya enerjiyê a rojhilata navîn bandorekî daha zêder serê çê bikin û pêşî li berjewendiyên Rusya û Çînê bikin ew ka wan jî ew e yani hesabên Emerîka û hesabên Yekîtiya Ewropa jî ew e li wir jî ji ber ku dev jî îxwan berdan di destê wan da Kurd mane lê ew jî dikin nakin Kurdan nikarin bigînin mixabin ava çend me heye wek tiyatroyekê li ber çavê me li ber çavê milletê Kurd ew pêvajo dimeşe hê jî nehatine bahev wê yekrîziyê Kurda ava nekiriye camêra diya ji bo Xwedê pêxember werin bahev em ê li wirê ji wera desthilatdarî bidin avakirin lê hê jî natine em hêvî dikin ku werin em hêvî dikin ku li ser wê rêkeftina ku rêzdar Mesûd Barzanî li Duhokê di nava wan da îmza kirin bifetilin wê û li ser wî esasî li hev bikin îdareyekê hevbeş ava bikin di alê leşkerî da di alê aborî da di alê dîplomasiyê da di her alî de çare çi ye çara şerê Sûriyê çi ye yek divê ku ew tawanên şer di qada navnetewî da bên cezakirin heta ew nên cezakirin hetanî ku ew însanên ku wendayiyê wan çêbûne ew dilê wan a rehet nebe li wirê em bêjin aramî çê nabe ew yek di do çare li Sûriye demokrasiye û federalîzme divê ku li Sûriyeyê dewletek federal bê avakirin evyanê jî wisa xuya ye ku bi Esad naye avakirin wisa tê xwanêkirin ha belkî jî sivê Rusya Esad dikaribe bîne em wî nizanin lê bi wan sofîkên ku bûne çeteyên Tirkiyê
بوان جی دموکراسی جی نای آوا کرن و فدرالیزم جی نای آوا کرن دوی که اوله او بین برطرف کرن آبراستی از ده سر خدا وقت آدویم سوریه و چوا چاره سر بده از او صاف فکرن سپاس gelek spas kek Henefî em werin mijara xwe ya şişan em li ser salvegera jenosîda Ermeniyan derbas bû lê belê münaqeşeyên wê hîn berdewam in. İddia Taner Akçam ev demeke di Rojava Bakurê Kurdistanê de ye. Taner Akçam heta ciyekî balê li ser jenosîda Tirka û gelê Ermenî bal şan ser jenosîda Tirka û gelê Ermenî bi îthamek cûbeke cûbê dibe ser dijberiya Kurd û Ermeniya. Kek Yaşar tu dibêjî Akçam bi vê îdeya xwe negiheşt armanca xwe. Gotine Kurdî hey dibe yekî kevir avêt bîrê. Hinek Kurd jî dema ku em qala jenosîda Ermeniya Ermeniya bûye dikin diçin qala siyaseta Ermeniya ya piştî glasnost û perestroika ya li dijî Kurdên Müslüman û ezdî dikin. Hûn vêya çawa şîrove dikin. Em Kek Yaşar dest pê bikin. Ya rastî eger em Taner Akçam veke em bêjin entelektûelekê Tirkiyetiyê bînin ber çavê xwe eger bi vê awayî pê ew bikin ew giha armanca xwe. Yani armanca wê ew e ku em bêjin di rojeke pir krîtîk da ya 24 Nîsanê dema ku Amerîka piştî 20 salan resmî ew ke nîjadkujiya Ermeniyan nas kir resmî ev ya bêguman gavekî pir mezin e ne tenê ji bo mesele qirkirina Ermeniyan bi taybetî ji bo meşruiyet û legîtîmasyona dewleta Türk veka dewleteke normal di dinyayê de. Ev ya gavekê ye ev ya tiştekî veka ku em bêjin devî wî devî ew kê vebû û bêguman li vir wê zivek ewkekî Kurdekê dilê min dixwast ku Kurdê me jî biçek ser qir nîjadkujiya xwe biponijin li ser vîya konsantre bibin û ji ber ku her millet ji vê şûnda evên ku herî hindik deh cîvatên netewî ya ku di Tirkiyeyê de û di İmparatoriya Osmanî de hekune û dibin qirkirinê de mane ewa hemû ya problemê xwe ew ka problema qirkirinê vê bînin ew ka xwe ew hemûyan raporê wan hene dokumentê wan hene û heta hesabê vê berê bi 120 sala jî vê bikin. Yani bêguman e gava ku Komara Tirkiye çêbûye nêzîkî 450,000 Rûm hebûn, nêzîkî 200-300,000 Bulgar hebûn, Suryanî hebûn, gelek milletên din hebûn. Ewana hemû ewkên xwe dikin. Min wek Kurdek dilê min dixwaze ku Kurd jî hesabê xwe ewkê bikin. Lê di vê barê de dîsa weke her sal vê carê ji ber bi bahaneya Taner Akçam çêbû yani ew kavî têzavî çêbû. Kurd ketin ewkê ka Kurd têde pêştar bûne têde pêştar bûne kê qîra kê aniye. Ya rastî ez di vir de nêrîna min pir zelal e ne te yanî ez di vê dîroka 2500 sal herî hindik ji dema medan heya ra eger em bigirin dîroka Kurd û Ermeniyan de hin caran Kurd server bûne statûya serverî destê wan de bûye hin caran Ermenî bûne ew pir girêdayî bi jeopolîtikaya Kurdistanê bûye yani em bêjin dema ku Bîzans xort bûne hatine heya gihane Diyarbekirê Bitlisê Wanê bêguman ji vê Ermenî îstîfade kirine serdestiya ew kirine dema
دماكو امبيجن او حاچلي سفره او دكن دسبيك دا غواكو دنيا خريستياني بر خورتا بويا حيا گرجي حيا او جماعات خريستياني دن اكتيف بونا بر تشتادا او كرنا يعني 3000 سالا دا 2500 سالا دا دناو وان ملت وان خريستيان ومسلمان كرد وارمنيان دا براسته شرعی چه بویه پبچونجی چه بویه دمین آشیدیجی چه بونه دمین نورمال هم آهنگیجی چه بونه ام کرد کارن افتخار بکن کو yani dema ku leciyen ku mirektiyen kurdaya xort hebune bi taybeti pişte serkeftina Salahaddin rolün mirektiyen kurda bilind bune u civan xort buya civan ev buya divan demada hem felsefeya evkeji felsefeya siyasiya idarekirinê da jî ew felsefeya suhreverdî heye ku rolekî pir baş evkirine cariyê Ermeniyan jî hatiye qabul kirin. Divan dema da bi aşitî jiyane, bi hem ahengê jiyane problem nebûye. Problema esasî divê ji mesele dema neteweyetî û berê wî divê ji hev cuda bikin. Mesele soykirimê, mesele nîjadkujî bi projeya neteweperveriya ya Türkiyetiyê dest pê kiriye. Türkiyetî ji veka nasnameyeke îdeolojik ya kolonyal xastiye ku ew kulturên nasnameyên xwecî ji holê rake. Hemûya ji holê rakiriye. Kurda ji holê ranekiriye ji ber ku tenê ew mesele misilmantî heye gotine ku Kurd di ciyê ku em dikarin wan bikin Türk em ê bikin Türk. Li ciyên ku nikarin bibin Türk em ê qetliyama wan bînin. û ew polîtika niha jî bibî awayî berdava min. Lewra divê mirov mesele dema soykirima ew kê soykirima ya ku bi Tirkiyetiyê dest pê kiriye ew pevçûnên berê ji hev cuda bike. Ew yani carna Ermenî ser Kurda kirine carna jî Kurda ew kirine. Yani dîrok ne heman weka anaha ne anaha demokrasî heye anaha pêşketin heye anaha medeniyet heye nizanim çi heye anaha em di nav aşitiyê denin. Divan demin de berê de hay wisa bûye yani zêdetir wisa bûye. Normal yani mirov divê ne dîrokê wisa pir wisa weka pembeyî nîşan bide ne jî ولا ام دجمني حتى حتاينا وتاريخينا ببي اوايا بك بيغمان دماكو كركرنا ارمنيان تي هولي ارمني ادي طبي اوكتبن يعني ادي دبن دجمني مسلمانتيه كو او وصادبينكم مسلمان خيراوانانينا بيغمان دماكو روستيكevin اوكي yani Rus û çeteyên Ermenî jî kampanyayekî kirkirina Kurdan yan ji beravandayîna ya Kurda kampanyayekî mezin vekirine yani belkî jî mirov dîrokê nikare bi belkî yan be evkan ew bike lê belkî jî eger ew 1916 da ew şoreşa li ewkê Rusya çênebaya ew nebaya Rus bu xwe paştevenekî şiyavana îro yani Ermenî û Rusa belkî bi hemîn awayî qira Kurdan yani neteweperverî wisa rolekî wisa leys ya Rusî jî ya Tirkiyetî evtir nîne yani zêde cudatir nîne ew jî dikarîbûn serê Ermeniyan ew bikin neyse yani ew biya min di rojên ewkê de mesela bîranîna nîjadkujiyê de divê em pir bi eqil bin nekevin vê ewkê gelo em pêşdar bûne yan pêşdar nebûne divê em wisa bikin ku ka em ême dîroka qirkirina me çi ye wana êdî raporan ew ki hezir bikin divê belkî polîtikayekî komîsyonekî ya hiqûqnasan ya ewkan ya navneteweyî me heyanaha
انفال من ندایا قبول کردن ما حیانا حلب چه من ندایا قبول ما حیانا درسی من ندایا قبول کردن یعنی اوانا همو قتلیامن کرد تین کشتن او که کشتن آن افرین ما چی سوریه دیاربکر چی دو یعنی او 40 ساله با کرد چی دو yani anaha em benim serhav neziki 750,000 insan genceme atına kuştun. Her ev yani yaman ne kırkırneye, asimilasyon ne kırkırneye, sürgün ne kırkırneye. Anaha ava yani dve bana brasti kırkırına kuye kutte devam domdike kırkırına kurdaya. Dve evya dve varida dve politikaya ki pır behişmendi ya kurda dve heve. حسابي وانا او بكن جبركو دافيا او دافيا في مساله او كي بره يعني او مساله سوي كرمي ناس كرن دبي او كبي هي انجام بيهنا انجام بيدا تشوا يعني انا ها سوي كرمي او دكي تو دولتك سوي كرم كري وياجي قبول ناكي لتو اندامي ناتوي تو تخازي يكي اندامي يكتي اوروبا بي يعني اوانا همو بارادوكسن يعني لورا او مثلا ناسكرنا كو دولتا ترك جنوسيتي انيه غاوكي برجرينجا لدوي دافيا جي دوي او بكو يعني اهاتيه غوتن دوي بيا جي دوي او بكو دولتا ترك هيجي نهاجي حالي حاضر جي جنوسيتي دكه او دولتك جنوسيت كاره يعني اویات تشتکی پر گرینگ جبو کرده دو تشتکی گرینگ انا از دسپیکا چار پلمدیایت خازم او بکیم یک او یعنی او ترکایتیه کو ایدئولوژیکه یا کو تک هوموژنیه او دکه دوی ام بزانن کو داویدا او جنوسیدکاره اوی کنگه و دیسه و جنوسید او بکه جبرکو داخاز هوموژنیه بفين نبي بقرا بياتي دويامجي جرينكتر جبو ارمنيان جبو حمو بيكاتين تركيا جبو ديمقراطين تركيا جبو انسانين تركيا alternative ki tene ya dilhember ve Türkiye'ye kolonyal ideolojike ev jin neteve buna kurd dema ku kurd ba kure biben neteve ki xort او دکاره آلیکاریا حمویا بکه لباشور کرد نتوابون لورا آلیکاریا شیعی آجی ایدن آجی کرن راقات گوهرتن کیلی دا گوهرتن نتوابونا ترکاده دی کلتورا سیاست هرمه دا کیلی دا گوهرتن نتوابونا کرده اگر ام ببن نتوابه که خورد اوه سیستما ترکیاتی جوی واره گوهرتن از آنها لبر نخازم سرتانه رکشم از خازم او کم اگر او فکر لی بلا مثلا جنوسید دکک حنیفیجی او کخا بیجا از تشتین سپیسیال چک هیا سرتانه رکشم خازم بحث بکم بله هيك احنا في بكردي تكاربة تجي شربا خبيجة بله از آنم وقت تنگبیه از کرد بهیلم مامۆستای شهر بحثا 1500 سالی داوی کرد و کرد و ارمنی به هر جیانه جار نادناوان دا ناکوکی درکتنه لی تجار دناوان دا وک جنوسیتا 1915 تشتک درنکت به پرانی ناکوکی ناوا کردا و ارمنیا پشتی کو میرکتین کردا جهوله هاتر راکرن دست کرد او به پیمانا برلینه 1878 دوان تاریخ دا بود هات امضا کردن بحثا مافیا ارمنیا کردن بحثا روج یعنی باکوری کردستانه کو ارمنی و وربن و فلان او عثمانلی جی هنکی کردا هم بالسرناب مسلمان بونه هم جی و ارمنی و بره بستیرن و دولت کافر وان درابدن ارمنیا کردا بوی آوای قصدن کشاندن بر بخود آبراستی لی چه دوه برابره ده 1915 دا 1.5 میلیون ارمنی هاتن جنوسید کرن ایکو به جنوسید جی کرد
دولت عثمانی بو او اتحاد تراکی بو اقتدار دست وان دا بو اوان کرد او کرد وک سیستماتیک وک نتو دوی کاری دا جی نستندنه لی کرد بچاوی جی استندنه از مثلا حاجی محمد طاهر الفارقین بینم زمان کرد بوی اوی جی استندنه حاجی محمد طاهر کرکیوی حزب الله جی طرف حزب الله جی دا کشتن کرکی برایوی جی هات کشتن ور حاصل جی فارقین ترک کرن مالا خو هانین دیاربکر هنک جوانا چون ده ادنی دا درکتن و بیا لوره بینا کیوان هبو 5-6 دایره دوی بینای دا هبون حزب الله چیا چو دست دانی سر و بینای او کتن وان دایره یا او تدا شخورا گبزی از دو سال دیشون برا تماشامان خصوص هنن یارن تا که سال بو 94 falan این دیهین کی برب نرمایه و درباست بو حاجی محمد طاهر روزه که لی خست جدیاربکر چو فارقینه آریه به هاو قصاد ریج بو حجی بو بلکی وی گاوا کو وی کشتنجی به دست میج بو چو جوان ایکو ده بینایا وی دابون ده وان دایره دابون جوان را گو جکرم آخو یاج دایره من درین یان جی جوی گپه و کریامه بدن خلق وان بینایان وی لینچ کرن زانن به دارا و کفرا وی کشتن از دویم یا بلکی وی گابه جی به دزمیج چما وسا کرن دولت دست لپشتاوان خسته وقتا دولت دست لپشتا کرده خبنی را کویر حجی خود کشن 8 سالی خود کشن 8 سالی بلکی daha جزیده ایجا وی کرد چوا ارمنان نکشن از دپرسم جوان ایکو کرده توانبار بکن کردات ارمنیا کشت لیبله کرده که ارمنیا پاراستن جی گلکن ام باش پیزانن گلک میناکنه از دکانم بگه به 107 میناک بینم زمان دوی واری دا اوکا من هیه لیبله دوی ام کرد وک کوکک یاشار گو ام کرد نین لیستککی دما کو دویژن نجات پرست ارمنیا دویژن کردا مکشت ام دجی دانه بجن وجی مکشت ام وقتا بجن وجی مکشت ام و گوتنا وانا بجیتینن او ام دبن آلیکار ترکا کو ترک قادا نابنتوی دا امریکا داخل پازده دولتین کو اندام ناتوی داخل تب وای قبول کرن کو ترکیه جنوسید و عثمانی و دم جنوسید کریه و سوی جسدی صد ترک وی توانی تکن ستیه کرده ام نینوی لیست که هیویا من جبرادرین منی کرد این سیاست مدار این روشنبیر او اکو نینوی لیست که ام ویانه دبینن اره کرده de katliamê da cî girtine lêbelê Kurd îro jî Kurd dikujin. Îro jî Kurd bi destê Kurd tên kuştin. Êko Kerkûkê teslîm kir jî Kurd nîn bûn bavê min. Çi firq heye? Ha, ji wê bonê dibe em bi aqil û mantiq tevbigerin. Em çi bikin? Mesela katliama Ermeniya dersekî em jê derxin. Divê ku çi biye ew ders? Diaspora Ermeniya bi 10 salan karekî bêhempa kirin. O îro encama wî karê xwe distînin. Serketî. Divê ku diaspora me jî Kurdên me yê diasporayê jî wê mînakê bidin berçavê xwe û bêwestan bixebitin
ew tawanên ku li ser Kurda ji alê Tirkiye jî ji alê Iraqê jî ji alê Sûriye jî ji alê Îranê jî îro jî tên kirin wana di qada netewî da bidin qebûlkirin û ew qetlîamên ku li ser Kurda jî hatine sepandin di qada netewî da bê naskirin. Spas. Ez dirêj bûm. بله دمام کم پر هندک مایه و پرسیمه جی هین هنم جارمه که شرط خواست گوت Yani mesela green benim yani براستی Kürt per Kürtçi Ermenici civat gelek وان روجان و چند هفته بو سربیا اودیکن Kürt براستی پر او که عادزن yani az xazım ser mesela teza tanarakçam entiştana bibejim le mirov dve be mesela tekiliyen Kurd Ermen yani brasti neteni de 24 Nisan'da de konferansında de kendinde yani akademisyenin Kürt de kulnerin Kürt dve ve tarihama Evken yani gelek insan hene kuşhaviya kırına u le Sovyeta beri de Kürt kırına u de bername keda min başkir Profesör Kemal Masar Ahmet karaki xabataki girin kiriye gelek Kürt'ün din hene kırına u de beguman de varida ku beştariya Kürt'da kişiye az evkilim de derke ortaya hem alikari ya ku Kürt alikari لدواتها سوسيولوجيك تدبي ام جبير لك يعني داكو ام دبن كرد قسم جوات شيع دما نوجد دما نتوياتي دا قسم جوات شيع يعني كرد جبود دما نوجندا او كسكو بهشمنديا كردياتيه او كرده او كردكو روني بويا يعني دبكا كو روناك بويا او كي قزانه ديروكا خايناسنا ما خايناسه شخا هيا خشقه هيا او kibun vegavi Kurdin usa ev kibun yani vaka beji özne Kurdiyeti aktör Kurdiyeti hişmendiya Kurdiyeti kibun Hacı Kadir Koyi bu Ehsan Nuri Paşa bu Bedirxaniyan bu Cemiyeti Tahrir Cemiyeti bu Azadi bu Halid Cibri bu Yusuf Ziya bu ev bun evana politika evana şkereye mesela Ermeniyada çi gotin Şerif Paşa bu çi gotin em nahelen Kürdistan ve Ermenistan le jiboku ser Ermeniyan de praktike da tişteki fiziki tişteki yek juanji çi politika ki usan evnekirne yani ku ka eme zoravan bibin jiber ku Ermeni dixazin evbin gelo bikrana Ermenistan'ı ve Kürt mey be hişmendiya siyaseta Kürdi ve şerê dijî Ermeniyan bikrana belki ve bikrana yani eğer Kürdistan bi zorî bikrana Ermenistan belki lê tiştekî wisa ji aliyê hişmendiya siyasiya Kürt de yek numune tune ez cara din jî dibêjim dema ku Millet Selîm li Bitlisê 1914 de hê berî salekê berî qetliyamê Beri serhildana Bitlisê organize bike sê cara diçe ba hem liderên dînî hem ciya siyasî ya Ermeniyan ji wan ra lava dike cara dawî lava dike dibe hûn ewka xwe bi baweriya xwe bi wan jîntürka neynin programa wan ez zanim projeya wan ew e hem qirawe bînin hem qirame bînin werin em destê hev bidin zanî bersiva di 1914 de bersiva Ermeniyan çi dibe Elbette dokumenta heye. Debe hun doste Abdülhamid bun Abdülhamid şu anaha avana ve reforma evke ve rojavayı bakın reforma cibo Ermenistan'ı bakın hun cibo ku reforma cibo Ermenistan'ı neyi kirin levra hun dijmentiya medikin hun evdikin em biberanin. O alikariye serhildana bitisi nakin. Çiçe dibe pişti saleti em Hamud zane. Yani mirov dibe ve diro ki be her ali be guman iro Ermeni velat Ermeninin evya felakete her mezene. Xazi ev millet evaya xazi em desti bidana velati Kurdistan anaha belki be avaya kedin. Taner akşam rola xaleyist
وساكركو هم وقت دبي جان سميتي او بويا تشي دبي جيرا جو خلاص بكي كده يعني هم اويت اردوغان را دولتا ترك را جوايا ازوانا او ديكم او هندري او كده مثلا او بريارا بايدن بچك ازيسس بكم دي هاوي نقطه بلكي نيتك وصلتنا يعني او كده دي فاكتو رولك وصل ليست كرد ما بروتستو ديكن حقيوانا ودبي بروتستو بكن از سروي لكورينا كي ديكم يعني او لكلنا اكاديميك وسهمان جارك رياكسيون ما اكسيون نامش يعني بالسيجنال يكم او ساغو كرابه اس تشتي من دايا از البرتقال لازره بري 28 ساله من ترجمه كري يعني او برتق بالسي ترجمه وانان از جديد بوم ما صار 1986 هذا ما ترجمه كر مشانت جينانو او حياه دابيه جل ارمان جيبو لجيناني و نها تشابكر فدافي ديسا يا بالروسي من اوكيكر بلي يعني او قلتنا كو شوا يكم يا كتكن ارمانيا جي هاني هندجيادا لا زرفت هي يعني بك الجمله بك هبوك ناو نينو كده هي باراgraف كده دبني دا سي ديبنوت سي جيجر دده دوجوان دا او تشتنيا يعني او افادتنيا جبركو باراgraف كده لازرف بحث السيتشتان ديكه يك دبيجن كل هنجيادا شوا يكم يعني يا يكي يا كتكين ارمانيا بك بكارا هنا دويم زيري او بحث زيري كري دكن كو يا يعني وكا بيجي انسان كو بالين كو كاركرين كو عرضه دا كار دكن بعرضه و تين كرين تين فروتن يعني قاوكو اس عرض خاد فروشم او كسين كو دفي عرض دا كار دكن بوان او دكم يعني جيرا دبجن دا او كده لاوروبا هي افيا يعني فوضال اوروبا دا او وكا كولين او كده كولي عرضنا يعني وكا اوكي دياسيام دا جي وك بحثا باجا كافري بحث كان سيتشتا دو تشتا او كيفي هنن جيجر هنن يعني براستي يكي كو ديروكا ارمانستاني نويسانديه انجليز دبلوماتا كي ميسيونير كي انجليزا لينش يا كو دو توما نيزيك 1200 روبل وان روجادا من او جارا دن من خانت لي بروبليم ابا كو دستي من دا يا انجليزيا وانا لازرب ج روسيا وان بكاران روسي يعني جاليه ارمانيا او كتاب هاتنا ترجمه كريم بالروسي ايجار از نزانم من روسي انا هم سفارش دايا او هي من سفارش دايا لي از نزانم د ترجمه ابيدا قالوا ترجمان كو او نتبع پربرن ارمانينا او كن او انا بيا سرسيدا كرنا يان زيدان كرنا او يا نظام دي روسي لي د انجليزي ابيدا او تشتنه يعني او تشتنه دور دا پروبلما لازرف یا جکی گرتیه زیده زلال هی زلال نینه ناوکی دنجی هی از انا سروی کردم لی پروبلما مثلا شوا یکم یا کچیکن او که جنان جکو دردکه با جه ارمنیین کل لندنی دجین جوان دردکه با دو سیاستن داشناکو هنچاک یکا جوان وکا روجاوایی افدکه مدرنیستن و اوکن ادنجی سوسیالیستن یا سوسیالیزم افدکه هر دو داجی پروبلما اساسی اوکو لهمبر فودالیزمی خواه وکا آلترناتیو که جیانا مدرن یا نو افدکن نشان دادن جبركو او موديل اوروبا كل انجلترا لفرنسا كو ابويا يعني وكا او قدامكو الترناتيفا ليبرال يا جبو جواتك مودرن د او ليبرال اوروبا دا
gava ku dest bekirin hem li şêrvaşa Fransayê de hem li İngiltere'ye de ew berê her tiştî feodal lordan feodalan şxwara kirin armanc yani veka dijî wan e û ew mesele şewa pêşîn veka çîrokek esasî bû ku gundiyan hemvelatiyan insanan li dijî feodalizmê mobilize bikin. Yani birastî rolekê mezin jî leyst. Li dîroka lêkolînên gelek ew kenin veke dîrokî sosyolojîk kenin ya rastî ev çîrok e. Kes negotiye mesela wala keça min wisa kirin ya min wisa kirin. Her vakit berê 100 sal filan kes filan lord wisa kiriye filan feodal wisa kiriye. Yani veka çîrokek hatiye gotin. Ew çîrok ji dema Gilgameshê ve heye. Ji vê ewkê de yani bingehekê vî heye, bingehekê vî ye, dîskurseke, gotarek ye yani ji bo îdeolojî pir lêkêr e, kêrhatiya fonksiyonel e, lewra ji aliyê neteveperwerên Ermeniyan jî li Ewropa ji bo ku piştgiriya İngilîzan, Fransızan bigirin baxwe ew vê meseleyê bikaranîne. Vê meseleyê jî bêtir piştî bûyera Musabek û Gulê hatiye. Yani ya rastî tiştê ku em veka hafızaya ya Kurda da jî ya hafızaya Ermeniyan da jî ku heye ser vê meseleyê mesele Gulê ye. Mesele Gulê de êdî fantaziya ew cinsel ya kolonyalîz ya rojavayî ya ew ki êdî pêşkete. Yani ew ku. Mesele Gulê de çi ye? Yani eger mirov rastiya ve bibîne mesele Gulê eşkere ye. Mesele Gulê de Kürt, kultura Kurdî, morala, ahlaka Kurdî li hember revandina vê keçikê sekinîne û ji bo xilaskirina wî eşîrên motî balikiyan berê her kesî berê Ermeniyan xeber şandine Musabek û ew kirine şêxên Kurda çûne ba Musabek gotine tu nikarî destê xwe denî keçikê û di nav sê meha da dîsa birêya Kurdan ew derketiye mehkemeyê birêya Kurdan derketiye mehkemeyê gotine tu Müslüman dibî nabî yani ez Ermeniyî yan ew kî yani bi daxwaza xwe tu çi biryar da eger ez Müslümanım erê waye birayê Musabek dixwaze bi te re bizewce. Lê tu ne Müslüman bî eger tu dixwazî Ermenî bimînî şixwe Ermenî weka Ermenî nikarî be bî jina wî lomek tu azadî. Bi destê Kurdan ve yani tê azadkirin erê yek feodalekî Kurd yek li ciyekî Kurd her tiştê dikare bike. Ji keçikên Kurdara jî kiriye. Ji ewkan jî kiriye. Em nikarin pişta xwedî pişta feodalên û nizanim yan ewkên însanê xwe berê 3 sal bisekinin. Lê ya rastî tewra helbesta kultur û morala Kurdan di vî varî de çi ye? Gava ku mirov eger bedbext nebe, eger ku artniyet nebe, eger xirab nebe, xirab nebe, divê wa tişta jî bibêje. Yani Kurd çi tewrê danîne. û hemû yani aniha lêkolînê dikim ez naxwazim zêdetir bikim ez ê pêşraya giştiya bikim lê yani ev fantaziya cinsî ya ku begên Kurda bi vê awayî axçikên Ermeniya bi vê awayî ew kirine evlet tecavüz hebûye ew bûye nizam ya kes inkar nake lê veka hukuk veka örf veka ev Kurd feraseta Kurd tiştekî wisa tehemil kiriye ev ya hişmendiya kolonyal ya Türkiye hizmetê Türkiyetiye dike divir da akademis ez dî ama peşê de min bigota wala têzamenîna hîpotek dît hinciyan de min tiştê nûsa çavkaniyê nûsa dît ez li ser kar dikim ka binêrim ka ez ê lêkolînê bikim ka binêrim eger ew ez ê weke têzekî pêşkeş bikim lê ya rastî ev e ku destpêka agahdariya wî Wikipedya ye hûn bikevin ew çawa evil ya keçika ew bi Fransî ye çika ew kavî ya weke têgeh binivîsînin di ewka Wikipedya da çi li wir hatiye nivîsandin taner akşam
Taner Akçam bivî derket û di roja soykırımıya Ermeniyan de evkekê derxist. Yani manipülasyonekê derxist ku millet behsa qetiliya jenosîdkariya Tirka neke. Ez dixwazim tiştekî bêjim, ez li virê şiroveya binêrim. أجل شربايا دنرم وقت كاك حنفي زغوتني بدمته Hinek tiştê ku min negotiye dikin stiyê min, ez viya dibêjim. Ez viya dibêjim. Em nabêjim Kurda, زلال بكي wek بله Kurd Ermeniya kuştiye. Ez divêm Dewleta Osmanî û İttihat Terakî bi plansazî jenosîta Ermeniya pêkhanîne lê hinek Kurd wek ferd di nav da cî girtine. Ez mînakekî bidim. Di gundê min da Pito heviye. Navê wî Pito ye. Pito cendermê bejik biye. Yani wek cerdevanên îro wek qoruciya. Yek ciwan biye. Pito tê da cî girtiye. Li gundê me ermen tune bûne lê wan gundê çiya çûye. Bi dewleta xwe ra çûye û wî karî kiriye. Îca Kurkî Pito hebû. Kurê Pito mer pê veda. Çi digotin gundiyê me zanî? Ku qetlîama Ermeniya ji alê Kurda da natiye qebûl kirin. Bi awakî hişmendî digotin Xwedê ayîkê fila di serê Pito da derxist û korocak çû. Viya digotin. Hevalê min bira baş ji min fehm bikin. Ji min fehm nakin û min tawanbar dikin. Min negotiye Kurda qetlîama Ermeniya kiriye. Lê belê hin Kurdên ku îro çawa hinek Kurd bûne qoricî û birayê xwe dikujin, wê wextê hin Kurd jî bûne cendirmê bejik û çûne ji bo dewleta xwe hin Ermeniya kuştine. Lê dewleta Osmanî bi plansazî wê qetlîamê kiriye. Kurda nekiriye. Yani bira yanlış nebin ya. Yani wexta ku em bêjin hinek Kurd tê da cî stendir em navên Kurda kiriye. Lê ku em bêjin qet Kurda tê da cî nestendiye jî em yanlışî dikin. Hinek Kurd tê da cî girtine bavê min. Yani em çima em ê xwe bixapînin û em ê xelkê jî bixapînin. Lê bigiştî Kurdên ku bi hişmendiya Kurdayetiyê ne bigiştî wan nekiriye. bê îstisna wan nekiriye. ew dijî qetiyamê sekîne Ê û melê Kurda ji sedî not û nehê wî gotine ku eviyanê qetle ê ku di vî karî da cî bistîne wê here canimê. Serok eşîrê Kurda wan di malê xwe da xwe kirine bavê. Hatta dibêjin ku fetvaya Şeyx Saîd Buxwe jî heye. Şeyx Saîd Buxwe jî fetvaya wê heye di 1915 da 14-15 de fetva heye. Hineka dibêjin ji ber vê fetvayê tir vê nefiyê ji xinisê ew kine şandine pîranî. Ez nizanim çiqa rast e çiqa nerast e lê hineka dibêjin ji ber vê fetvayê ji ber ku qebûl nekiriye û dijî viya fetva daye û hatiye sürgün kirin. Keko Şeyh Abdülselam Berzanî di sed pêşmerge şandiye Bakurê Kurdistanê ji bo ku Ermeniya xelas kiriye biriye başûr. Yani viyanê dîrok tev dinivîsîn. Lê belê ku hinek wek cerdevanên îro hinek xwefiroşê Kurda ku di wî karî da cî stendibin ew nayê wateya ku Kurd tê da cî stendibin. Ê bîna Taner Akçam jî ez dixwazim di kelîme bêjim bi tenê îşaretek. Çi ye ew îşaret? Ew aqilê dewleta Kurd Tirk dewleta Kur ew di dewrê da ye ew ê rojê pêş da wê viyanê têxinstiyê Kurda gerek Kurd hişyar bin. Akademisyenên Kurd, entelektüelên Kurd, rewşengerên Kurd mamosta. Ew distiyê we daye. Gere hûn vê meselê zelal bikin. Amade ne di ewkê da di mesele jenosîda Ermeniya da beşdarbûn nebeşdarbûnê da her tiştê bi eşkere, bi serbestî, bi cesaret bipeyvin lê ne di rojên jenosîda ku
دوان روژان ده قتیل دبی درکه قتیل سرکه قتیل سرکه جنوسیدکارا سرکه دبی درکه ورده هر مناقشه ایندن مانیپوله کرنا رش کرنا یعنی پردکشاندنا لسر و کسی که قتیله اوکی یعنی دوی تشده هر کرد دوی نخواه اگر کردک چکری با چکری ام حاضرن ام آمادن ام یا مناقشه بکن گرک با قبول بکن و او بکن یا راستیش وصایه او کش وصایه ما ام آنها او قص بهزن ما ام دکارن دسلاتی ما لسر عشیره او کدا عشیره کدا یا نظام شیخه کدا یا تکه کدا یا لسر روشنبیره کدا لسر گروپ سیاسی دا اما ببن یعنی اکو به خودی هشمندیا کردایا آن هاجی کردا بکشن ام بیاد بزانی بن یعنی از یا من سرفرازی و او که وکا کرد کو کردن سیاست مدار کردن به هشمندیا کرده تی دژ قتلیاما ارمنیان سکنینه و برخودانه که به همپاجی دانینه تبیکو کریتیک خطری هبو که براستی ده کردستان ده ارمنستان به هوا کرن تبی ریسک سیاسی کلکی سپاس جبو شیروین و هناك ام دمام پردریج بو هندو مجاری مجیهانه ام بکرتی وان مجاری خواجی بنرخینن یکجه آبوریا ترکیه و سیاستا که دایی برخواه را بگره گلو ترکیه به همو جیناری خواه به پروبلمه لروجلات نافين بقلك دولة عرب ين مزن وك مصر وسعودي دي دجبرية كمزن دايا مثلا ليبيا دا دبن بهن دولة أوروبية باشر وك إيطاليا فرنسا دي ركبرية دايا نسينغا يكتيا أوروبا برددي ونجي جيدبا بأمريكا بايدن را بروبلمي پر مزن دجي اقتصادية تركيا في سياسته الناقرة هون چاوا دنرخينن كك حنفي بله از دکارم دوی مسئله دا بیا بیجم وقتا که دوی ترکا بدبو دگوتن یدی دوله قارşı savaştı yani ام 7 دوله را مشار کرد لبلی ایرو وقتا که مرم لین نره جبهه وان جهفتاجی در باز یعنی گویا دگوتن که امی به جیران خورا امی پرسگریک صفر پرسگریک امی پیک بینن لبلی والله همو جیران تیر ناکن چون دا افریقای دا جی درکتن و چون دا آذربایجان و ارمنستان پشت ارمنستان چون وان در جی درکتن براستی دمکو مرو لین نره یک لروجاوا بکردارا شد راسته لمصری به مصری رانا کوتیه وان هنه دبن امگره او حکومت مصری آهی او حکومتك درباتيا سري جرى او حكومت بكره دخوازن وي بيك بينن او د مثلا دريا سبيداجي ناكوكي بوان ليبيا بونا طرف الشر الهمبر هزن حفتر هزن همبر وي دستك ددن وانا بيونانستان دا شخوش بري دا ام بيجن اوكي وان هبون ناكوكي وان هبون او ناكوكيجي هر كودچن كورد بكبر سراجي ناكوكي وان هبون اوجي هر كودچن كورد بن ود مثلا جقولي وان با ام بيجن ولات شين دغوتن ماوي وطن دوی مسئله دا لهم به یونانستان به اسرائیل به کبر سرا هاتنه
روبروی هب هاتنه قارشی هب و لأذربيجان جي بپشتیری آذربایجان کرن لقرباغ بكيرا لهبن حال حاضر يعني لهب نين بنجي ند نوا ناكوكيان دانه ند نوا شران دانه ببلغارا هي ناكوكيواني اوكتنن بروسارا جارنا روس درانه خو اشانی وان ددن له هجی دنابا وان داوسا اوکک مزن درنکتیه او به ایران راجی حال حاضر مردوقه اره به تمکین نزد ایران ادبن çünkü İran seve çıbke beyluna ve İran per bavariya wan jî Tirkanay çawa bavariya Tirkan jibanay Türk seve Amerika beje me hin ali aboriye da me cezal ser İran'e sepan uç Türkiye ra beje geretti jî tekebina wan kiryarên me mümkün e ku Türkiye tekebina ve İran wî jî dibîne o li başûrê Kurdistanê jî ji xwe di nav şer daye û şerê wî li dij Kurda ye. Ez wisa bêjim mesele ne mesela PKK ye mesele ku li wirê rêveberiya Herêma Kurdistanê Dewleta Federal bê istikrar bike û ji holê bide rakirin. û bi dewletên kendavê ra jî û bi İsraîl ra jî ewkî wî hene. Vanteba wexta meriv de ser hev bi rastî aboriya Tirkiye weka ku têk çûne. Wekî ku mixalefeta Tirkiye jî dibêje. Ew 128 milyar dolar Kurda çû. Ab rastî. Dibêjin ku vê gavê 10 milyar dolar bi tenê di banka navendî de maye. Ev pere çi bû pê? û têr nake îdî. Îdî devleta Türk nikare em bêjin karê xwe rojane bide berdewam kirin. Problem hene. Duwarê aborî da problem hene. Ji wê bonê çi dike? Cardinê bajan zêde dike û dixwaze ku vê meselê bi ser millet de bîne. Lê belê wallah milletê Türk jî bavo wexta ku divên pirsgirêka me bekayê heye avê çema diqedin tev ziwa dibe û kanî ziwa dibin û ji wê bonê problem ev e ez divêm ku Tirkiye di warê peran da ketiye pir rewşek xirab. Di 2019 da di banka wanî navendî da 41 milyar dolar hebû îro 10 milyar dolar heye em wisa bêjin û ez biqedînim nikare vî şerî heya dawiyê bibe Yekîtiya Ewropa û Dewleta Yekbûyiya Amerîka ew hê jî li ser Tirkiye hê wan cezayên ku difikirin hê nesepandine ku wan ew jî wê ew bikin wê Tirkiye da alê aborî da têkeve nav bunalmek mezin ez di wê qenaat Belê. Kek Yaşar tekiliye Türkiye û neviye dinya ne baş e. Te çi difikirî te çawa dinirxîne? Yani ew tabii ji mesele ekonomiye piçek cudatir e ew pirsa pêşî dixwaze ez yani ne kon aborî nasim lê em bêjin çend gotina bikim siyaseta devleta Türkiye pêşî çi ye? Yani devleta Türkiye çi proje daniye pêşiya xwe divê em ya bînin bîraxe. Berê bi çend salan li her derê heya niha jî dom dikin dibêjin ku em Tirkiyeyeke di herêmê xwe de weka hêzeke super û di navdinê da jî ew 10 dewletên pêşîn ekonomiya wan yê herî xurt e û di ewka yekîtiya netewayan de ewkê de ye û em ê ciyê xwe di wir de heta 2023 em ciyê xwe li wir bikirin. Siyaseta ku dawîn pêşiya xwe ew weka digotin li Ewropa di
ناو انالیزاتوران ده وکا نو عثمانیزم ده هاته کرن کو بری هر تشته ترکیه به پیشنگیا دنیا اسلامی بکه و ام بجن عربا را به پیشنگ و جی اکونومی جو روشوان جی بگومان وکا هزکی نو کولونیال و استفاده بکه پروژه که وسا دکر دوی واریدا ام بجن دکارن بجن بر روسیا و بی ایران را تبی که آنها وکا هولبند نشان دادن در رکبریه دابون یعنی لحرمه سه جیوپولیتیک اکتورین سرکه دناو شردانه یعنی ننرنه بکن لسوریه یکو پیشوچونا ترکیه پیشیا نمشکرنا اردوغان لشامه اکو گرد نه امریکایه روسیا پیشیا گرد Türkiye biya bir baş dizane. Türkiye bir baş dizane ki eğer anha gredanı vi o serxar kırna vi le Rusya'ya tünne ve rojeke le Suriye'yi nikara bisekine. Rojeke le Suriye'yi nikara devara beke. İcar İran politikaya imperial evdeki hesabı heye. Ekonomiya ve tevi be ambargoye ava 30 sale evdike teravi dike. Halk tevi fakiri ferbuye evkuye le ciber daxazin misyona şiitiye ciber daxazin pan İranizma evke millet fedakariye dike fakir dimine evdike le disaji daviya da digel politika devlet hakaya. Rusya politika emperyala az timi dibecim. Rusya mahkume ko timi politika emperyal yani o mahkume imparatori bu yeni. Hezavi ekonomik disa terdike. Yani ev lepeş beri milleti xwar refahın mezin ekonomi sosyal ve nizamçı ev nakin. Yani normal ekstes minimum جبو خلق خواه جبو او که خواه گارانتی کریبه اویدن جبو کاری خواه جیوپولیتیکه و او تش جبو همولاتیان جی براستی او که یعنی دیکبه سری وان دبین حیا ام دولتك مزن نبن سوپر دولت نبن ام نکارن هبونا خبر دوام بکن اردوغان جی به همین شوی او مدل دا پیشیاخه لی چه چوکانین امپراتوریه یا Türkiye'ye tünneye, Mısır'ı, dünyaya Araba tecrit bu, her edaviye Katar hebu, Katar parayandı da, Katar dikri, Katar ev dikrin, anha baverim be Katar raji, hedi rafşte guhartin de saya Suudi Arabistan'ı, Amerika'yı, haya Katar davida, vaya libaşurji, sırsaran serçavan hatine, libaşurji ve ev beke, tabi politika jeopolitik, yani ev ka hevalbendiya stratejik ya ev ke pıçaki seri. Türkiye teni seri xadimine. Gelo çi da bu peşiya xaj bu 2023 mego. Devleteki mezun yani dünyayı süper güç yerli heremi. Anha 2 sal mayalı var. Millet ji fakir bunca birçivan demirin o evdikin. Hey gelo dikare yani hayat hey dikare ve beca هون لبندي من بسكن أمي بدولتك الدنياي مزن ويشعي هون حمو باش بيجين وإقونومي كار وخباتو أو كي وهذا أو يترناك ليه دبردا مخالفات تركيا أمجي جارنا أناليزين خدا أم شاشتيا دكن أم بشك ماركسيستية كي حشك دوندي أو دكن إقونومي نهارتشتا بتایبەتی جی لولاتین کو انسانی وان زودتین مانیپوله کرنده ekonomi بخوا هر تشتی نایل yani anaha fakir bun heye normal heye anaha mesela Bulgarya bana Bulgarya'nın hadi isyan ediyor Yunanistan'da krizdeki küçük bu evkevan çebu ya evkevan karivani sosyal Yunanistan'la bu serpiya nehiştin dehçara hükümeti daxısın ardi evkekir لبلاتين روشلاتي إسلامي إيكو بكولتورا بربردة تبكل من أكونه وبجبو دولة خافة دكاري بكم إنسان جبو دولته
insan ji bo devletê ye ew krîza ekonomî hemîn encamê nade. Yani aniha ez zanim muhalefeta Türkiye jî yani CHP jî êdina jî rûdinin dibên kabila ekonomî xirabtir be em ji xwe ber em ê werin ser hukm. Yani ew divê warê de divê em ew bin yani rasyonal bin li Türkiye ew sosyolojî bi vê rasyonalîteyê hemîn reaksiyonê dikare nede. Lê rewşa Türkiye û çîrokên axaftinên Erdogan piştê salekî vê necidîtir were dîtin ji aliyê milletê de çawa ku wisa dramatik bû, çawa ku weke qehreman bû vê ez bawerim vê bibe mesxere vê bibe komediyê dî axaftinên bi vî awayî ku em dewletekî dunyayî ne em ê wisa bikin êdî millet vê henekî xwe pê bikin yani ji ber ku millet halê xwe rewşa xwe dibîne lê millet hê dibêje ya Kabilê belkî heya du sala dikare sêhirek çêke yani majiyek çêke yani belkî ewke lê piştî salekî ez bawerim hemû lîstikên Erdogan vê bi taybetî divarê ekonomî de vê zêdetir bike lê ev ya dibêjim têr nake yani ev ya têr nake بله gelekî spas kek Yaşar û kek Henefî em hatin mijara xwe ya duyem û dem jî pir dereng bû mijara xwe nî dawî nevesta min mijara me ya dawî na mijara me ya dawî ye dawî û diyem dişibin hevdû li min negirin li Parlamentoya Kurdistanê hikûmetkiye û muxalefetkiye pirsa min wiha ye hikûmeta Kurdistana Federe bi şîrîkatiya PDK, YNK û Goran hatiye avakirin hemû postên hikûmetê di nav xwe de parvekirine lê gelek caran hemû êrişên ku tên ser Kurdistana Federe wek êrişên ku tên ser PDK tên hesibandin YNK û Komela xwe bêdeng dikin yek carna jî şîrîkatiya xwe ya hikûmetê ji bîr dikin sererast wek muhalefet bin partiya sereke PDK rexne dikin wek sedemên êrişên Tirkiye li ser Kurdistanê pirsgirêka Şingalê krîza aborî gendelî û reformên îdarî û herwekî din mamoste Yaşar tu çi dibêjî divê Ya rastî ez parlamento agahdariya min zêde ser xebata wî tune ye rastî bêjim bi qasê ku dizanim nêzîkî 17-18 partî henin temsîlkarên Ermeniyan, Sûryaniyan, Türkmenan û partî du sê partiyên İslamî hene lê partiyên sereke bêguman hem piraniyê li parlamentoyê pêk tînin hem jê di hikûmetê danin yani di wir de mirov dikare bêje parlamentoyekê bi mutabaqata netewî ye yani bi mutabaqata netewî ye ewkekî min hê di 2004 de min ser vîya min nêrînek maqaleyek amade kirî bû biya min pir rast e ku welatên ku komelgehên ku di derbasokê denin yani ji demekê ber bi demekê din derbas dibin komelgehên nû ava dikin neteweyê nû ava dikin pir rast e ku di mesele demokrasiyê de divê romantik nebin divê real demokrasî hebe real demokrasî çi ye ya rastî nikare parlamenterizmekê veka yani li welatên Swîsre li welatên evkê di dema geçiş yani dema derbasokê de em bêjin roleke mezin bileyze ji ber ku bêguman parlamento axaftinê ye ne tenê ciyê lihevkirinê ye dijbertî ye muxalefetbûnê ye ewkê tiştê ku lazim e aniha ji Kurdan re ê ku lazim e lihevkirina netewî be problem çi ye problem ev ku Kurd di saya hin hevalbendê xwe
ناونەتەوی ژێوپۆلیتیک دا وێ ئەقلێ ئەو کردن کو پارتیان لە هەوکردن دەما کو پارتیان لە هەو بکن و وەکە بێژی ئەنجومەنێکی پارتیان ئەوکە مەزندا بالادا هەبە بلندە هەبە vê çaxê rastî biryaran pêşniyaran zêdetir ew di navxwe li hev dikin û paşê parlamento viya ev dike erê dike piştbendê dike yanî li welatên gelek welatên demokrasiyan de ku demokrasiya wan zêde ew mîne ya rastî bi vê awayî ev dike mesela Lübnan jî wisa yani Lübnan'da tu ana tikarî bînî ber çavê xwe ew qas dijbertiye da parlamentoyekê tikarî ve müşkile ev bike na temsilciyan heye temsilciyên partiyan heye ew encûmenê wan hene ew tiştana ew dikin li hev dikin berê navxwe da ew kêxwe da paşê ev dikin yani parlamento ne ciyê münaqeşekirina û biryardanîna kûr ya tişta ye di parlamentoyê de her tiş belkî daviyê de li wir tê erêkirin lê ji wir dest pê nake divê berê viya da li hevkirinek hebe biyamin yani biyamin di dema ku di dema derbasbûyînê de ew tiş pir giring e heta min ew xwe da ew teoriya siyasî da min ew kirîbû ku yani ji bo me Kurda li başûr şanseke mezin e ku kesekî karizmatik veke Mesûd Barzanî heye lewra tenê ji ber şexsî yani sosyolojî ya zane ku karizmayekê ji bo milletekê sermayeyeke mezin e sermayeyeke her millet wisa karizma zû bi zû çênabe yani ew çênabe behsa karizmayê müzîkê nizanim kulturê hunerê nabêjim karizmayê siyasî lîderê tarîxî be yani bi rastî şanseke di demên wisa da di hebûna wisa da yani ya rastî heta min pêşniyar kir ku ne demokrasiya parlamenter demokrasiya devletbûnê yani weka lîdertî seroketî di Kurdistanê de yani serokek hebe ku bi rastî dikarî be bibe temsîla lihevkirina neteweyî evkî bêguman ji ber ku hem emîn demê da kek Mesûd serokê KDP ye û ew ke tevî ku vê karizmayekî sosyolojîk heye lê ji ber ku her wekê serokê KDP'yê ma lewra jî rexne jî henen yan jî li hevkirinekî wisa ya netewî ser hemû ev tiştan heye çima rexne herê zêde li ser KDP ev dike de facto di praktîkê de xelk komelge iktidarê û evkê di wan de dibîne yani de facto ev e yani problema yekîtî her çi qas faktorekî mezin jî be em dikarin bêjin ku heya niha ji krîza xwe derneketine heta daviyê da nîşan da ku ew neopotîzma ku li ser di nav wan de heye problemekî mezin ji bo netewaya Kurd anî pê anî û bawerî piçek qesb û ji wan re tevî ku nav wan de Kurdperverên siyasetmedarên pir hêja pir girîng hene lê qesb û be ew ku lewra hêviya Kurda ji bo ku başûr veka federal veka ew bimîne garan tevî daviya davî da veka Barzaniyan veka KDP veka ew kes tên dîtin neopotîzm li wir jî problema mirov divê ya jî bibêje yani divê daviyê da dîtin ew qada jî tê nîşandan lê em dizanin ku Barzaniyan di nav meydanê de di qada şer da di qada siyasetê de mezin dibin ji zaroktiyê wa ji ewkê wa ew rolavî pir girîng heye ne weka li Silêmaniyê bi paraşûtê hatin li İngiltere li Amerîkayê mezin bûne rojekî li nav pêşmergeyê de nemane nû rojekî siyasetê nekirine û ew derfet çêbû ji ber ku kurê Talabaniye ji ber ku kurê filan kes e hop hatin bûn endamê polîtbîro bûn general bûn nizanim çi ev ya ew neopotîzm problemeke sosyolojik ya mezin ya siyaseta başûrê بله gelek spas kek Henefî bi Ez ê pir dirêj nekim belê spas ez demame peşin dêjim ji xwe mamoste gelek dersî dida
از بتنه بیا بجم ولا پر حتى کو مرب هم اقتدار و جنعمت اقتدار مرب فایده ببینه و مرب اینجا وک اپوزیسیون جی تبگره او تشتكي بر والله خودي تشتكي وسابدا مربا بر خيرا خدي بخيرا خودي دانه ايجار براستي يعني راستيا به مسئله پارتی جیتی لباشور کردستان ده آستک نخوشته یعنی او رایداره که یه نکه دگو ما چما کرکوک را دستی حشتی شعبی و دولت عراقی کرد که دوی اگر که او رفراندوم انجام اویجی بسرکتا و کردستان بیا سربخه او لسر حساب رئیسدار مسعود برزانی باطن بیساندن و این دیم حتی داویا عمری خوشی من نکاربو وی و پارتیاوی بخستا اب هشمندی که نخوشی اب نخوشینه و اب نخوشین جی براستی اب نخوشین جی مسئله چیه؟ مسئله هیجی گلک در و دور مثلا دموکراسیه هی به تمامی امبیجن اوکنه کرنه یعنی دانه قرطاندنه یعنی دموکراسی چیه جبوی دموکراسی گرمه چی بکه پارتی دموکراسی دا چنه دوی واری دا پرسگره که وان هنه از نخوازم پر دریج بکم کار ما کرده هنه که زوره لی بله از دخوازم یک تشتکی بیجم وک داخوازا خوی شخصی از بیجم خوزل پارتین باشور دی ساجی بوی حال خوشی دوان هلبجارتنین عراقی دا که دوان روژه پیش دا وی بیکرن نه پیش دا خوزل به یک لیسته یکی بشتار بونا اولی ان هندک پارتی که پارتی دیگیشتن هر و به یک لیسته که بشتار دبون و نقل وای تب به سر خو نشتار دبن ارجبوی کردا گاف باش داویتنه که براستی ابیان مربا خمگین دکه هیوی دکم کو پارتین کردستانی لباشور کردستانی به هشمندیه که برپرسیاریه که نتوه پروری تب بگرن و رولا خو بلیزن او انجام رفراندومه جبوی کو وی جی بکن تب بگرن سپاس كلك سباس كلك حنفي وكلك سباس كلك يشار جبوك هون بشتاري برنامج بون جبون الخندنوات دمام زيدي 9:30 كرت مجار جرين بون سپاسيات تماشاوانان دكم كو لما گهدار كرن لما تماشا كرن سپاس بو شيروفيان لما ببورن كو ما ام ناگیجن که پرسان همیا برسف بدن ام سپاسیا ودکن جبوک والما تماشاکر که حنفی و که یشار هم بدلی خبگین لبربون ایرو ام هنجید شوقا که فیاض اکمندن که دروج بريجنا ما كوشكر همو خمجينا بهبرة كالك سباج بوك ودكاريبو هم بشتار ببن وما براي خواه ما هبالي خواه ري هبالي خواه بوي من السبت يجي ببيراني سرساغيا مالباتي وري هبالي خواه وهبالي خواه عسكريين وي ودوستان مالباتي دكن سباج بو وهمية سباج بو تماشا ام برنامه خواه بفيديو که لسر کمپانیا زمان کمد برنامه ده بحث کر کمپانیا زمان کل باکور کردستانش با که زمان کردی به زمان پرورده و زمان فرمی که بهین بردوام ام دخوازن ببیره و بینن ام برنامه خواه به ویدیو که دقدینن گلک سپاس با اهمیه گلک سپاسیات دکن و تا اجازت دابو من که زیده اکتیف نبم از زیده اکتیف نبوم گلک سپاس از دخوازم سپاس تر روزاخان جبو به برنامه کو تمن وخوان و از سپاس حوالن رژیه حوالن تکنیکی کو
دووردا جی دگرن سپاسیا وان دکم و سپاسیا همو تماشاوانên عزیز dikim û ez cardinê ji malbata kek Feyaz û ji zarokê wî re û ji xanima wî re ez sersaxî, sebir û metanet dixwazim. gelekî Êvar spas. baş. Eyvallah baş. gelekî spas. Ecî bi xemgînî Mehtap Xan û zarokan hembêz dikim. Şeva we hemiya xweş be, dilê we hemiya keş be, bimînin di xêr û xweşiyê de. Gelekî spas. سلام وقت همای موراشته واشتو ماتای زازای به ماتای کرمانجی به ماتای ترکی به ماتای فارسی به باشو ما کرمانجی ترکی و فارسی بموسه باشنیو مازاداکیا خورا فک براده سازاکیا خو خورد بک سازاکیا خو باش بک سازاکیا خو نشانه توتانه خو بد مورد جو واجو زازای خورا حس نکنه خورا حس بک زمان خورا حسبک بمان وشیده